Babene sene fazande wadoni dunduko dungware go mina benango ni menengai ani ye tipagani sakapai ni du nga Gaani ringara. Gaani ringara ngo gu ana sako gwapana usa vru South Sudan. Ebingo kina palani nga zande ya gwapana usa lize gino. Onu mwe noho gwapana mga ku Israel, Irani na gudungwa rago kina we kirogo. Ngba nga wadwani nga zane ni kikintunga vru kindo ani ni ogwapa nausa. Mi yongo ka frachpan sana galete goni akumba ono biole ini kafu sene froni ono mweno Roja Emmanuel Roja Samson Masia anangbarago kaduno nyane me ikafu sene froni tifo ifu sene Samson Masia kinono lia talio kachidunga imedumara kambira hamu kimbuli he anike ka frach papa apa inga sa ani uli bakumanga General Elia Costa ane bi apa papa ko logo internet social media nyogo mosushi kusayo anada ka njera logo yo ka frach papa ha Bavene pai yenga paulika pai. For Junubin, I would like to talk about recurring sociological issues, particularly from the Dinka community. Sorry, mina upload here. Sorry, mundang kumbata. Okay. Paulika pai ye nga ye mbalimonga adult Salva Kiir scholarship. Scholarship ye dulimonga adult Salva Kiir. Anada ka flash papanga zandika ino jini paidu na bipaha karaka rochigo no mwino honina manga vru South Sudan ya mbarogo po Englishinga tribalism anaka flash pongbutuko anikini jigisheche no gwa pai guvulanga ga America Israel kuchigulingala Iran uliaba kumba mina joro nikugume onu fusene fa aboro Emmanuel Roja ne kan numbata kama si atanye saha kukinonolia talion ni basan fran bakal tambwai tambwai bakura tambwai masia na tambwai froni na borondu nduko azande wa boromu na pelenga chimaja welego anakuranga kulia taliote kafrono nite dunguroni kinawangito na toma kaboka bongironi nga yini pamo ya wele kina jivrona mangale tima dachirani wala chata danga achiranite so mina bakari mara kwa dane na kafara chupa ogwapa anike kafara chupa paha nga Gaani ringara ogwapa mangi wa wele bakumbana achigida froni so tambai froni na gona support na fuka frani dede wana franga niyo na yambara ni privately ka frana ni kasana henga gini pod na manga tambai. Okay, bakare tambaya froni dunduko kinane duli nonon du Samson Masia chidu gerenga guru dwale mani biuri betere boch popanga ke ka frach pogwa panga gudu inyani ha ka peka froni na kanya kosoroni oniru guchuroni no gwa ona inongo pachpaya onki gichuroni na chidu wene ye froni dunduko wa burune birani rogo gwa paparara go dunduko do ni rogo oni ke pa frani ke ona birani hana tipa ani recognize roni so chidungo gupadu ho chidu meno ngote yeah so chidungo gupadu ho ani ginga ulibia toni kazaka ginga turanio so toni sorry mina adjust volume no Williazande kazane kindo katerangaya Williazando palanga polo kanerangaya Williazande kazane kindo katerangaya Williazando palanga polo kanerangaya Williazande kazane kindo katerangaya Williazando palanga polo kanerangaya Asanda soya kazane kindo katerangaya
Azanda Suralia, Gaani Kindo Katirangaya. Gaani Bakindo Atalabali Kindo Kanirangaya. Gaani Bakindo Atalabali Kindo Kanirangaya. Gaani Bayaki Tadeo Sasa Kanirangaya. Azande mele pani yosina azande kani mungaya. Azande pasi yosina azande kani mungaya. William Zande kazande kindo katirangaya. William Zando paranga polo kanirangaya. William Zande kazande kindo katirangaya. William Zando paranga polo kanirangaya. William Zande kazande kindo katirangaya. William Zando paranga polo kanirangaya. Singole sinabuba sinazande kemi mungata. William Zando sinani kani mungaya. Sinole sinatita sinazande kemi mungata. Abamana no kurungu sinazande kemi mungata. Pendingo no kupu sinazande kemi mungata. Anzoro na kaka sinazande kemi mungata. Uzaga muneri pendingo ngala sinanya. William Zande kazande kindo katirangaya. William Zande paranga polo kanirangaya. William Zande kazande kindo katirangaya. William Zande paranga polo kanirangaya. William Zande kazande kindo katirangaya. William Zande paranga polo kanirangaya. Apurana ni manja William Zande kani parangaya. Apurana ni manja William Zande kani parangaya. Azanda America ngati nazande ane tukina sa. Azanda Australia ngati nazande ane tukina sa. Azanda Congo ngati nazande ane duasa. Azanda Asia ngati nazande ane duasa. Azanda Sudan ngati nazande ane tukina sa. Azanda Europe ngati nazande ane tukina sa. Azanda America ngati nazande. William Zande kazande kindo katirangaya. William Zande paranga polo kanirangaya. William Zande kazande kindo katirangaya. William Zande paranga polo kanirangaya. William Zande kazande kindo katirangaya. William Zande paranga polo kanirangaya. William Zande kazande kindo katirangaya. William Zande paranga polo kanirangaya. William Zande kazande kindo katirangaya. William Zande paranga polo kanirangaya. William Zande kazande kindo katirangaya. Yeah, so chimungo gubia nikanzili soprani yote gani boru yegine yedu Melbourne yone. Chidu yeah, so ana ma bese tipo oni giuli woro otoni so ba wene biedo gukura bia kinti jene neye. So bakere tambahe. So anakandu chekumbata na gani kapa. Okay. Oma inviting aboro chaya. Aboro. Yes, anakamanga show manga chipapaha ka invite aboro ogusho ana mwenjemba tano ya ma invite aboro but anakamanga bele towards the end na kuti inanga probably another time chipopanga ka invite aboro. No ma mo unapa fa aboro ngago boro na de ke ya international lipo kugeni ticket ke ya event na manga ya marba. So monade ke ya international America USA. You know, so bakari sungoni kamanga vura Australia ngaga azande. Anamanga celebration ngaga kindo. So Monica ide so please you're welcome. Yeah, ana mamanga show last time chipapaha ki ina kukindu kinaongata desa saha. So abora maduna bedu ngonga welcome. So anakamanga manga besi gidoro ne chipopanga besi ka motivate aboro na gwaboraha na bukuge ya tiketi kima dunga jahiz. So yeah.
Okay, Bavene Tambwa he ane ye froninga live rogo LTS YouTube biaguti LTS rogo Facebook. Mina bena ha nga oni fion rogo gwa badu ko ni rogo. Ananunga na ni bagondo bote. LTS dungwa boroni na yambaran. Ya LTS waduoni nina frat popogwa pa na mangarogo ringara zande. Borodu no nene mungire na pai wale onu mwengo show kasengani. Andikini ya kote LTS yongo ka deal na personal issues with. Ana frat popogwa pa ne bi paraninga zande. Wa society wa community wa kindo. Ana franga chipa personal issues with. Mina bera ha ogwaboru na personal issues so imagbata jejene bani anaji audio mieda Samson Masia manjihe ani jihe fa ani jihe ani ki flash pangbutuko ukura boro bien jene ka address ge ya personal issues rokuraba adu ngani gbagbane paya flaninga LTS bamiko Gaani libu chipa gwa pane pa community ani jinga ji ya fugole ani kini ruka flat pongu tuko mina ye nani For Junubin, I would like to talk about recurring sociological issues, particularly from the Dinka community that frequently disturb our unity. And I will use two essential examples. Let's have a look from the first one. Dinka itself. Yala, Because really, I don't... Yeah, mina yena gukurale, sorry, mini. Gukurale, I think it's neka dorogo audio yo, bamko. Mina, agdiranga ka download video nga gaate. Sinada mo plegunga 12 yo mitnashar shartalata. Okay. I hope on aja. The police. Junub Sudan. Ilia kosenar bezol kwezi stakal chocolate kitir fi many parts of South Sudan, especially the Barkazal reputation to kwezi. Lakin fi yom talela haja lelia costa bega bamulo ma kwezi. Ana diamond kan bijonu suketa kumaru gale fi gista warata zol sikil elia costa zele. Inna biktaramu lakin haja lo amulo biga bisibu iktiram tena fugo bikun mafi. Fi wahid min awlatina tazande alagara IT wa elia kan nadoa san bisaido fi shohol. وكان اتفاقية تمون في شغل اللي كله أجوبة فالي ولد دي $3,000 لكن في يوم تاليلة من كان بقى كلامته مساعدة وساعدوا إليه اللي يقول بقى مساعدته أصلا بدافع ولد دي بقى بيحددوا في حياته ولد دي طيب قبل سنة مونسو أنا راقدام أنا بودي فرصة كالناس ملسوبة ولد دي يلا بدانا بجونسو فاتاي في مدودة. This elder, I worked for him. He knows what exactly I did for him. Because of his reputation, I will not go into the details, but I did for him very good work, as you can see on the conversation on the screenshot. This May last year, and now when it came to payment, it has always been a hard time getting to him. He doesn't pick his phone call. So as a person with good manners, I decided to take it to the community leaders. They tried talking to him. He admitted that I worked for him. Instead of the community leader asking him to pay me, they are instead saying I should be the one to reach out to them and they solve an issue. So it is not an issue. And now the commissioner is threatening me. He says he's going to arrest me. He's going to arrest me when I step in Juba. He's going to take me to Blue House and all this stuff. I don't have any issue with that. The issue is, please pay the money. Pay my money because we agreed. We had a verbal agreement. I respected you because you are an elder in a Zande community, but you keep on threatening me. You're using your position to threaten me over my right. I was seated. You called me. You asked if I could help you do that. I didn't come to you that I do a certain job.
but you called me and I have all the details. But for your own reputation, I cannot put it on the line. I cannot put it just to protect your dignity. But please pay my money, and that's it. Thank you. Junubin na kula makala. Tine ye oguroni nebirani rogo Facebook ayan wele do su fi marhala biga shunu ma barfa telefon biga bad zaman jao na di wele de galas ma ya akhi $200 taketa receipt kida ubada unus gala ay kala su bijan bagi guruzo kida mi zaman da biga ma de unus wele de go full telefon to blog wele de ajet be sekil zare wele de mascot wale community leaders tazande unus le na sazande ya jamaa malesh fi mushkila benana wa abu bitay Elia Costa wa yazur kibir tinna ta buktama wa ana kamana mulo shekh white nin talata under gurusa kida fa wana community gene Elia Costa san bonus kalam de state taban tarfu biga lo zulamu lo askari kibiru meja general del bada mun shuru jahja fi nasu kida o jahja unazo bada unu sezol o ma be unu se kalambe be community Elia أقدر استخدم ولد ده عشان هو بقدر لقو هدف بتاعه في حياة بتاعه أو في الشغل بتاعه ولد ده سايده لكن عشان ولد ده سايده وما أقدر رف ولد ده بقدر قاتل حياة ولد ده ليه دائما إنك leaders ما بودي يعني space لسبب تانا في جنوب السودان عشان بقدر رابع في فكرة وإلم بتاعهم أو بpractice إلم بتاعهم وفكرة بتاعهم في جنوب السودان ده حاجة كان أفرض إليا بعمله ولد ده ما ولد بيت يا إليا كوستا ita kalo ka abu imukama na banta kalida bitana kafi kotora wele junub Sudan so sikir wele zeda lindi ilim zede ita kana mu lo kalam zede bikun kef kanta gobdo shilo fi bulwa sal zeta der gobdo der shilo na kanta katulo bukora tabi sifit foka haja ita request hayatu ala so haide wa der saidita wita der shilo habil miragab take ana kalam bijamul video alisiya iza ana timu deo ma fi haja hasil badde ana bijibu bagi kalamat de kula sanjunwin basuma nimret nini ya jamaa إن سبب الكثير فعلا أجر IT زويلد البقدر استقل في السن جنوب السودان ده بعمل حاجات الصح لكن دائما شكل ناس زي بعمل لهم تريد كان ده مليون زي تريد أو بيجي ربار من جنوب السودان كانوا يجرب من جنوب السودان براوين يوغندا كينيا كونغو هنا كم بيشتغل بيجيني 3 سنة 4 سنة 5 سنة ما بقدر جف جنوب السودان ما بقدر استقل هناك شكل حياة زول ما برالي قدام نهاية وده حاجة كتير بس اللي صار لنا hata kundi gufi ya junub Sudan ini tamkan barpo fok bodilo shokol asan bisaido hakuma o kano bisaka leta sabi gurush kano bisaka leta izo sokol ta hakuma lanu kano fa hakuma wa bishikil zare lakini ala asab sikil zon zore sibu bara min hakuma izata sibu bara min hakuma wo bija saka leta kundi gurush mata kuma beta fo swali ni meretini ya Elia Costa sikil hajje afur bamul gisim tato nimera talata fi leaders kitir za Elia Costa ya junub Sudan bistaqdimu sabab al-sukirin fi ilim bitam bitiriga ta gona bitiriga ta chocolate bitiriga ta shunu lakini ma bidafa sabab de kulu fika bi hadi domon ita kuma yar gari gurutu zai kanta kuma dafa da sabab ba mu lumun business tani ubadin biraba fi business zai bukora bikun nas albisadi junub Sudan de bitiriga ta ni baraw lakini ta kuma basi gumu tehed badina sal kaman sil gurush wa dafa fi school fees bitam ubadin mun invest ketir fi education do managara asabi gumu der shunu istaqdimu ilim to wonde le gurush teptam kana bidafa mun biraba kef asa yumende fi Kenya ni yabi jibu Uganda ni yabi jibu Habas yabi jibu asa misaka sokol ta IT lenna ma bodi le yalle gurusto mon asa mun bagbe raba business to mon asa nyom tan le kidam bukura bikuni du makanat kubar je junub Sudan asa bistefidinna so la hadina na bikem leta Elia Costa iza kan fi iya haja ta deramoro rija tan le community leaders genta kumtihet ayni gurusto le de wadafalo kaniya haja silo le de kangali mutu wala hasilo gal go bro shilo fi Blue House. Listen. Yeah, so basically, animaino ginhemanji. So it's dungo gupadu hon. So just to keep time, and then me kache tonic, and then bumko kura kana anaka janjebali. Maneka ka plegu wehera plekinzi. Then anake frabarasa. Bagura. Raba? Iya, kamu sekira gua menengah apa boro nike ya wala nike ya wala. Alright. Yeah. Bakal tambaye azande anajo beroni
Gupai anayetini na gu pangbanga nebi paelia Costa. Ane yongo nani kabira Ilia Costa watadu kabira gu paranga boro na ndune limo Ilia Costa fuji paranganga jikonga onen na fraret. Ane ye ka frach papaha wadu gani uli bakumbo du bogwa beta generous du berani. Paiduna masanga limbi li interneti moini wali ukworo kino uli auro na masanonon ngati na manga waku kindo yonga gazande sina manga mwai wa Ilia Costa na dwa na pana abroya guyo kino na ya wa ine Ilia Costa achika wo dukuni du aneye nani tipa aningazande ani nigini paidu na sushi kauro biano gene watadu zande kwaro kisanao mukimono gene kalaga pai kamo fefuni anayemba gile rogo pengili singa current affairs ogwapana usa rogo lingara zane nebi paraninga azane ngba ani ni paichpa gudule nga gubambataha guwe video aneka jaha nga Ilia Costa gako karaga pach pogu fugo ona jihane anikandu cheka jaha anikini frach pongbutuko ogroni ne birani oni kenweli ona birani ni kasana induna kapai dungbaro chpogu apaya na sakaha ana video talfat enagder jibu sot wa kalamta kote ndalende mushkila Ilia Costa wagdarunus gal hayatu fi kutura wanagdarunus fogo wana fikirinu bikun tamam lano hakta iya zor kideta lao na lazim biasma min tijah Ilia Costa reputation Ilia Costa bidif shadid marad fi hajat zuri bagdar hasil marad ma bahasil aju lazim na baal min tijata to sunu hasil badabte wa fide asanander tala hakta iya zol insan junubi hatta kuna alfahakuma iya zol kirele go hakto ana deras lutin ta ake fi Somalia Ilia Costa wen asan kiras mati jate story to wagder werlenna hajat kitir wata kum basma baden fi mudude hajal wahid ander werleta kum alhasil bedapte Ilia Costa ya mara fist welede asan bikengal kormuna mul agreement direct lakin sabita welede yagder limu Ilia Costa welede lahadi mamu reach fi kalam ta verbal agreement inno bagberda falo hajat bisit resitu kida. Number 2 yani hajal hasil inno kalam ta meeting ta community defelan hagiga hasal lakin fi meeting ta community de Ilia Costa kan ma abasan burwa o kan fi mujud lakin welede begisim tato kan bega mafi azinu bukuma fi junub Sudan fi zaman daka ma fi Juba lakin o kan ma fi kalam de ma bagdar kala sumu dun wujud bitaw ya meeting ma kala zotergal quiz wala der wonus galennu anama bonus ketir ander ken nasma kalam al team ta yajibu min tijat Ilia Costa asan badenna bamul conclusion bitergal sa ya nama wasul fi agreement ma banu yati I pay him 3,000 kalam de jitam rapan rapan bashad fog numero 2 wo na di community bitai Zande community fi Juba hina uwari loman kalamda they came to me wana explain loman al-hasal kullu bianu yaki zo dana kan talata minu musada lakin ma fi agreement beni mau anu ana bitafa lo urush kida kalam kan beni mau bianu lo fi haja bita airtime ana bodi lo te kalam kan benat na mau tale kan zo de fi Juba ni kelo jana genji sawa ma fi Juba hina zaman do kan fi Uganda walo kan when I don't know wana rasatalo ya guruze mana zakarta le kasad na rasatalo bad mahu kallan ma Jordan ana rasatalo 500 baita kada hagig mau kaman kano zola dugul hagiga o bukafu rabana o bori leta bana na rasatalo 500 bi hagiga kala malumba na guta na bugabudo ana bodo fi blue house ukida ana zol bitaganu I don't know blue house amalana worilo ana guta kanta post kalam de fi media I will open a case against you. I will open a case against you. By Interpol, we can bring you. So you come and prove in the court. That the agreement be new penak. It is a written wala de kalam de be kashma sakit. Ufi witness. Keloja prove kalam de be mahkama. De kalam alana kelim lo. Bager kita ana menti ma modu ana menti ma ayi agreement be anu
ana bugabudo ana tretu ana bugabudo ana bodo fi Blue House ukida kalam da وربنا بيشهد فوق انا ما كلمت له كلام انا كلم له I will open a case against you if you post كلام ده في social media so that you come and prove it in front of the court كل زول يجي يدافع نفسه انا بدافع نفسي وبدافع نفسه كمان بيكون في محكمه ده كلام بتاعي انا وريله Zemeta kumkula soma min kalamta Elia Costa وبعدين kalamta akuten nombare takuma soma under kimleta kumgale fi wahid haja al-sah tamaman innu fi shaqal falan istakalo uzeta kumasuma numero 2 fi haja kan ma wadi kale lakini senna bikin albiga wadi ma fi agreement tamaman innu gal bijada fashinu $3,000 lakini gurus al-bodi mikin gurus ta receipt wa hajat zede ta facilitation asano bagger stadimu da hajat tanina lo deru falan Elia Costa magasar aggeru di gurush tegriban baggeru sulu $700 wala $800 lanu agger kanu di $200 utani kumsumia asan kan bisaido akutenna de lakini kalamta gurush ta 3000 mafi وبعدين كلامته Blue House الغالب بيشيلها كوتنا بقولي في Blue House أو بودورا أو بكاتولو وديله كلام بأصلاً ما حقيقة وكلام بما زده إنه instead كان قال في مشكلة بينهم البيجمون ما بقدر حلو كده كلام بوصل في ما بودي حق الناس ما إنه بس يعني كناس نين وكرابوس متزول بطريقة المسة وده كان ونسات الفيلم ونسات الشيلزول في Blue House واجب بشكل زده لحد أنا بونس قال إليا كوستا فعلا نعمل حاجات الصح والجنوبيين كل كده أنا قالوا منين دي لسه leaders البامر حاجات الصح زي إليا كوستا ودي سبب كانوا بدور من محل لمحل حتى كانوا رستاكل في باركزال وديل باركو فوق بواليز باركو فوق فراس كومينتي باركو فوق فراس بدابا بوغار بامولودل لانه زول الوجي بحق تصاب ترانسبيرنس وبامر حاجات الكويس الرئيس بتاعنا سالفاكير انديرونس قالي كانين الجنوبيين وعالم بونس قالي 90% او 90% الناس السكالين بيتا كل الناس الكراب اندير فكرتها قالي 1% البامر حاجات الكويس ya nazi nas Elia Costa omi misal albogi vze hamud ugoi fa hakuma betak wabisa bita hakuma takede kan fi services saja mulle sab oni mira wahid kan fi transparency oni mira wahid kan ma fi corruption oni mira wahid resikil zol alte bistimir R44 ya Said Salva Kiir R44 lani diamond kan R44 sikil ta hakuma takede bigero sabainu galfi services sabainu galfi transparency uma fi corruption sikil zora albamu na hajat al-sazede R44 wanda bisil rabana kede zido morto la hadina ndero nuslata kumgale mushkila ben Elia Costa wa wale bitao pias bihelu gisim tato ka abu wa jena wa kalambe bega mushkila kibir wale kulu siyasin tena walida senna fi Junub Sudan kandea bega nasmai kulmakwi atenwek hatta kun Salva Kiir begisim bitao nas adut baden nas nono komba wabagina sanina takun loroi alta amide kan fi mushkila lan takum haja kede min Elia Costa kalikum transparency kalikum accessible to the media ajatta corruption de keta kumshilu beid kalam ta siga sigusab tit hadiduna shinnas Blue House silta kum beid mirastakum ali mutakum kalam ta transparency ukan fi mushkila take wusul fi terbeza tai kalik open we reach out asanna bagger unusu unna bagger clear to the public hagiga ta kalambe shunu utane de ayato lanu kanna bisibu kalamat taninu mabonu shuta kumbidisu disubadum takum na bar gal daiman eta kumfitijal galat hatta lubiga zati tama galat takribi kebiru ya mulita galat aslan wote bibenu galat wana mashakil zol zedal der zulu muzulu der tala zol galat bes betere galinu au gatan udel no ana der hak insan junubi kedo insan junubi kan leader wala ma leader kede liga hakta to so min yom talela le gidam ta kan finak fi mushkila take al bigo sul fi media fi dentai be open o talbara wonu su asanna bagder ligo hakta ke una buleta hakta ke kaman galat take kan wonu su kalambe tegil leta askul bira lakin takum kan ma reach out wa baden fi lagbata fi area takum anna ba multakum kef manak batale junubin ba arafu ba fahimu lakin take altamul alsade kan fi sala kan sukere sala 1% ma bagder tala bara lakin kan takum bagder wonu su takum bi communicate takum bikun accessible denna bikengal felan 1% de au 2% de betala bara ladini bye bye takum wa shukran takum Elia Costa live longer kerabana bare kita wa bye bye bakara tambwa ani sunguza wa zande wuli uro nina frafrani ka furugute frani nga avulukindo wuli bien Lucina Deyo Norway yo anajalo kugume Gabriela Hayat anajalo kugume gani wuli bakumanga William Zungwa anajalo kugume Youngstone Kuzet Nebirani kinaboro Alberta Canada
anajara kugume akere William kuzumbeyo anajara kugume kini fusene fo gwa borodu kuzumbeyo Gaani uli bakumanga kumbabe ya mule Robert anajara kugume Paul Tombura no groni dunduko ne birani mukenga wuli pai ani ni wali mo birani ni wuli aba kumba no groni ne birani chigona jihene guboro chwoken ya payado dagba undo payas na General Elia Costa ikiyo sejika yame undo payas tamanduna nifaza and community jubayo ikiyo seji kanja ya frat paya franga chipate kanya ya frat paha chwoken ya raga angba chikona waya frat pate kukini ndunani yes Museki orogo jia fa po mbiko bana kura bana danga chukuro kenyawe ainduka chenji ku story mpenga fa po mwa pek ko chindu hena bodu ko pa du na mangi sunye du ko mangi he ana kuchiku ku respond kwa pale mbiko chidu na evidence chini okay tamba uli bakumana pehere gianti se adu dagba Gaani uli paranganga undo payas na General Elia Costa chuo Kenya sunje ducha da undo payas manjihe fani ikifu uli atari fofuko kuchi undo payas ya chadunga $3,000 kumanyi gusunje Elia Costa tumongo kote woguyaji chiyo ukini nduna anifaza and community juba frat pa kanje ya frat pa ya franga chipate kwa bingo lengo rogo usaka pai na manji watadu ka manji zunbe yote ukini bihe kini ndufo Gaani paranga na ye Central Equatoria aduri monga onen kuna frat pa dungwa pai wakinogu mina frat pa kura pai chukura areko ukini bienga unanduna upai na fudor una report ya fu community nga gaza nde zumbeyo ke ya franga chipamene nganya chidu kukini ka frat paha ngogu bambata hala guwehe jiparangara kubambata hala kuma fra woze jino chwapa Elia Costa kwa pale dungwa pai ono guwehere ukini touch pa Elia Costa ka gianga ko side Elia Costa ni pehenga me rengo du sunje kino waida imanji heboro kini connectirunga undo paya salimbe kamanga kukini ya okay kune kamanga hao ka fuga airtime fuko wataduga bundles internet ya janga tionga mana weledu inikafu hete wogu ani jihero bambata video audio nga $3,000 ani jihe wokenya Elia Costa fu bambata mana nga wokenya $200 ikifu $500 iki kuchione kuna penga umana airtime watadu gumana Elia Costa fundo payasi tinamsaki na $800 wala $700 yole chingo gupai na parakarin binga aborokini tonaka yambala nga manjenwa ku kindo yo ku kindo nga gazande manjenwa kwa zande kina Elia Costa limoka ndutini rogo internet chuwake ya dungwa ogwa borono yombule ben nanja anzanje ben ogwa anzanje durogo gwa state Elia Costa mansunje rogo warumbek kini mwenje waje kumba na do na muskilare andikini bienga aborel chesinga wote amasangalin bi ogro na janga ya ngba ni ye kaple ogwa audio le oni jihenwene ngai on kini jini paidu na associate papa chidungo gupai hani ye kafra ngutuko
upaka dumbo ngbeje ulia ba kumbale nika pengbutuko na upaya ka dumbaro mukenga ha meneka jida ha jida upai kemo ho spani kindu chipokura bangwa paibale tambwa ulia ba kumba yeah bakare tamba sipapogwa pale ani sekie toni menika pegi uli side kutini toni nga gupamine biero goyo kube uli nonani nga undo bambiko rogo fugo koyo kwa admiti gupangame verbal agreement nado but the question kidu fani nga kachidunga verbal agreement nado then where did the $3,000 ni ye so gare dunga gu information do ana jangarogoya and how did he come up with the $3,000 kachidunga verbal ina dunado watadu ye mwenje ngame mono kama ngasunje tipale bo wale ikifu total manadole but it is still verbal yani but kwa mention nga rogo gu verbal ile ngame gu mana ne do amia agree part but kuti elia kwa mapengame gu basic adungo gunga ga airtime kukuje kifefuko so nego kupangame there was no inanga agreement lipa specific maranga gimana ne do kaja and that's why maybe it's ngame tameraninga undo he's wrong here kachidunga me sunja mamanga undo pious muma wuli kapai and then na kula pobelewe du hon meka kwamia kutini ngame anina barani dunduko anima ogurani mawuli kapai kigirogoyo and then anga elie yena ko krogo gu position ngaga IT le kuma sunja has like a personal thing nganite and this is why it is totally wrong so kasidungame form of contract dunadu watadu employment then there must be inanga contract kwa sign and then iki agree ngame kunuko tumoko chidigido juu watadu after gako contract iniko tumoko na total manadu wale then there is no picture of this so noigo kupanga bombiko kuchomwa ya pekaha chinanjera wakanyame elia yenako like a personal assistant ngarogo IT which is very wrong bombiko kupangame elia na monga sunjerogo a very huge department and then changa wrong fuko kuye na boro just based on verbal agreement kai kama ngasunje ne bipo kupanga galingara you know kuna manga sunje fully ngara and therefore there has to be a salary dungane watadu wage dungane sipo kupangame ku pay konga nga undo pious so hene dumie bieninga there is a lot of things here so menada kapeha afu you know onvuraninga Elias then kasidunga wodu kwa manga agreement na aboro na manga sunje fuko that is very unprofessional so kuna na aboro ni mo sunje fully iralingala then there has to be a contract na define gu sunje nga hanle anga kodu na employee ko like a personal ina monaka ya monaka fukina uli in fukonga ga airtime this is where it is totally wrong and the professional sunje nganite so kuye na aboro krogo sunje krogo department mukudunga officially employed by the government and then ikini tumoga mana chi yangada ha watadu chi gayangada contract and then gure kiduko so chidumie beti mirogo ngame umburarani nga elia kuma inga hanetoni and then undo pious muma inga harogu pa ngame ona janga chironi ajia wenenga ite and then now gupangame cha dunga a defined thing nika dute and then gukura inga kini do bayrogo ngame kasidungame mumangi sunje fuboro and then guborole na yambaro spokupangame oni mangi gon mananga ka kiso ga phone te because mumwe big benefit ngogo undo maida so ani compare nga kuchukupangame muyombo boroni yekiko undoro and then in the end motumongani te so istimare dungani ka pekina gwengare ngo bomko mananga ka borari ngogo ko undoro mukuta biongu benefit awalenga gaha mukuni tunakole kale fulifuni chipogwe kachivora dunga ga shaye dungani watadu ga airtime dungani mukuni tunakale fulifuni lipaha chajanga hate and then so chidungo gulia pamina daka ade kutini so
gusunjale tinga very gu contract nga go gusunjale tinga very unprofessional kuchunwachi mimi bihe and then inga henke na rogo side nga ga mvurarani inga henke na rogo side nga ga PS so chidungo gwen and then he was left with no choice kini kanduna and rogo social media and then na kuro pabelewe du ongame kuno pegu pangame commissioner threateninu and then we need to know gini commissioner do nadu ko yembongali mogu commissioner atele bomuko ejane do na contribute kuchi kupanga ga misinformation dagbachirani so kachidunga bora threaten ko I'm always in the side ngame boro threaten no mu reveal gu boro ngane bomuko kapa manjiro areme aboro ka suspecting gi boro na threaten filani ne bomuko pa manji ni do bi mana ni do and then kamo peha once maka kuselimo guborore ne ka gunda gunde potoni okay grego gukura he aboro inongo hoya by revealing that person nganda boro yombole rogo phone do wale ki threaten ne o mina pe frone oni gi he kapa mangira me bana kuragba on ki gi ini gupanga me gi pare dudu manji ware so kamo peji pare boro hobere ni ka touch rote but gugunde du rogorani nga imali miso gugunde du kurogorani ngame kamo ndwa wale okay gubore threaten no kini jigu pare nga serious kindu kini imino how will we know ngame payad da bachirona gi boro wala bora threaten no so ejane du chedo pangame ani ngare korogoyo nga boro kasa da kagotini kusai boro threaten no mu yuguli moni fa gume gure wo kana gumbato gupana manjini gorogo ina yanga guparanga ya na inventi nangaga ina tona and then you know wapa kyo ka kuru raga majana chaboro no boyedun ko and then later chikini ka kura ngame you know payado da bachko na boro na pamana watadu kwa o mana fu boro watadu guboro besi kota baga he wata kwa mayiga kusunja gubo itoko tumoko gubore kini dukini jibundu kini noko kini jugumana ne bekusai bamuko chingo gupana jaha wale kuprani nga pamana madunga sab e jipam oronga muye mukuduna mu bari jubai kiye kiduna mana bero boronga ready kajigane bundu kindo anon kijigu mana bero kusai. This is the serious issue sungo gunandwa wale prani so chidungo gupamina daka ade kutini ngogu du mina bena kutini tamba anyway tamba masia tamba bagura na tamba program ni tona keberani wani tona program no groni ne yawe fare chimi di pamangile minanjera rogo kura perspective kia William meme apa kina ochada ni ushigo wenenga kanjera rogo wenenga before ani mungi judgment kuchini bezi kuchugu audio bomba to audio onene mungi he kafura chipago complaini undo payese na nifuko kan sumu kanjera rogo wenenga mema na rogo yo meme panela ka hale tefarani na barandu ko ngame undo anyame wandu nako for community elders okay unda nyawe wandu nako for community elders so kachidunga kwa wandu nako for community elders minga sure gani community elders ngo yore ya mafrach poko so kachidunga me ya franga chpapa ya goinga pare ni kando for community elders but bezu kuchuku uwe audio le kan ya menenga wa oneni ni yame wayandu for elders ile kosa mando kiduyo undo na adanga patisaka paya bumiko gine kwa adunga vurusa sudanite so now go inga hene gododu because gaboro lengo hanfo funi buli bakumanga ile kosa kwa mando bagu meeting yele bumiko gumangale kwa undo naze kimanga kuchukua gidama bakumba and then general ile kosta kindukoyo undo na yongo basa kapaya so gure do danike bleminani so nego pangani ngange rogo wenenga because uliba kuma wandiki dai ile kosta wandiki dai kudu na yongo ya then go uweba mera kapehe ngame dipamangire kan sumusonga ngera rogo deeply
bakare example anikala ni dungo apachini kinarani dule nga shabu na para ngame kani abakumba yo nangaranite ano uri bakumba ni biroki ni a uri ba miyongo kyane me kamanga uri hene ni amagire foro besi gaime fugo kina hazande akuse mena giri panama ge utele aninga hazande bangira no matona ka gochu ka Ghana culture I don't know maybe kiraka do awore tima Belgian berani wala meno ngote fugo hazande nyame soro zungodi sendo zungodi chipukalimo azande mafrayi fugo nado giraka do awore kami bigu boro ne yambaro nga wuri bakumanga utoni ko muyongo kama ngire frare opportunity to do the follow especially kama do no boro do na vision berama mu do na ambition na manada kama ngapa munazo kuza chero kini kima ngusingere kima ngwapari no bodu nduko na competent kifo efuni ndungame ni afungo kuhena pena unika foro yale. Yes, the stage kwa jeki na kufa bakumba. That was a good stage. Fere chimi ingera rogo payo kakwa ambaye kinakoyo. All right? Lakini kini jihe kinu kandu nani fukura community kia fukura ngatonga kia ni kuru nani kini kayeka na boshe wogule. That's wrong for us. And ikipa mangire gubeta kwa bakumba dunho duna wenengo diyo chini na romu duna wenengo diyo chini nga inada kuondo agwashabu doho na gwatagene ka survival ani nipangame dungwa abora wale ni kasafa mbiko mani ndufa aboro ni kai chama manga general ya Costa waida ngati kumonogo borote kuchini chima kisegene be dungwa abora wale kachini mwengo ogole chikidu wakanya gipale lengo duna mwangi yes lakini waye heka kura wale che kura wale ngazile dunado. Okay, Zeledunado. Then, biata paki na meda kape fu agwashabu dawa, especially ogio naraka Gurusa Sudan, wala naraka Uganda. Mentality yemike behavior role de bashabu ngame. Yumu mana madichoni kali, mana naraka, yes mana nga everything, but the way aboro express yumu mana, it is just too much. Muna ina nga muna biboro dole kubangiri na mopini ne muna panga nyuma na bichini au afuga na frana mona bodunduko it's just artificial talk fake bimgo gine ni mbimana nini kato nambana mo lakini momuna bibiko ni mwina ngawe mara kina wali na hawa zatu mwani ni kafura muna ina ngawe ni nga desperate nga nada me nga ka borukimo yemu ate but Mumungena dignity, where you don't lose your dignity. You don't lose your integrity. Because Banakuraba, Keminipanga, Bakari Mama Adichuro, I will avoid you. I'm not gonna help you. Because we might now you mama do not too much. Even in professionalism. Alright? Omanuka Mangasungeni, yeah, Omanuka job interview. In a okay, why are you applying for this job? What do you want to do? Or Guinea. Most of the time we're going to be people don't say I'm here for money. Mnapeko kura paki ya mwa munuka contribute kuchika kusungia. Esu munuka menshani mama immediately kimoina ngai giborole hapo. So guraka ale mimoina ngara kanga tough for na brand especially za koroyo. But please kachiduma ngawe mana dunga above everything here. Relationship matters. Wadukore kakwa ndukimo ngusungia and then he gets whatever you have to call. Gumeme pia kwa pefiko ngame uliba kumba wala ngoroyo. Kupamea idaha ngame mwenamo volunteer. Okay, mfungo kupamela kapefrani. Ashabu ngazande. Mungu kupamame besi wa ulipa tuone mara. Volunteer football. Mfungo volunteer dule volunteership dule na neiga mentorship kudunga volunteer kuja zatu. Munakando kusoma kwa kuni wapanika ngo ndani fokotonika mwenge refere mkumongie o position nike yeni in the future kinini dule nika recommendero kinini dule nika for recommendation for kyawe
gutoni kole tamene wala kuno ondela nani kale kuchini mukuma jasunye me yanga me don munamanga waka yawe kadona submissive unity but munamanga hangame munanda ka uzungu diraka chipaka be position chipaka kali mokoro certain career. These are the things anybody keen let's have big picture not narrow picture of money dabara kumana ane kaya for 10,000 gine ko mangina he will just go and invest it and that's it banakura kisumubale. So these are the things that anybody in a bigger picture me afranga wa Kenya me na support eliate but the truth is ili amandu ba meeting yo payos na dangaya kinakubali kile bali kindu fa onene kini yao ile kasa kona goma zanga pelengo fu onene ngame gundugu pa wadanga pachiku meeting ile chinya kakadongo kuborona pelengo kwa yao yes manaza to kupape ko hore kuma akizi au abakumba kwa yao wanduki report ile akosa fuyole kuma inaze fuyo bengo mimwena ngawe au abakumba kwa ndo na ushoko ale fuyo inga kwa abakumba nangia roko payo kesugo soma beski ni ginagota umeke ile akosa ngaba kale paboro payo yene wo gule limoko. I'm sure they will take action immediately can resolve but at the end of the day kuna atanga pachi meeting here and then unzuko fa onen anuka pezele which is not right. So for the chimi ni agbisa na full bakumba ten agbisa fundo payos he is wrong 100% because kuma pezele ani kakwa nyafu onene ngawo la kipe frana baramu ngawe wa ndugi report ko fa abakumba kisi kuchunga ani ada ka fresh ko kupata that one 100% kuna right peko kadimanga decision kwa kamanga but ko yomedia question na manga kinakodoleka kwa danga pachimanga ya. So whom are you going to blame? Blame yourself. So chio pa mika kalaga chiko pale tambai akala tambwa tipa ogwa pona peke mochamu gumona bule mona yawa tipa paha mbutuko roja wakina mona pele koji paile gunde shinga Gaani aborodu kumbatayo rogo NGOs duna umekina beyo watadu jene kina beyo ka furuku cha sunje ngogu kaparanga boro bien $50 bien kango ho $100 ondu kumbatayo na fu petty jobs skili asunje wogu dulele fugani paranga boro na aninga paranga boro ani esejaha tine kadunga asada paidu boro mbe ka asadaro ngame kafuga shai foro kamutaka nyesa gunga gashai iki foro ago ngbatiro muni wali gunika yenika kyonso shigudulele oni ndukumbata na for petty jobs bamiko aboroze ginoro kuratunga rimwe kama gusunjala amanga ono tupa boro wele costa ya charity begins at home ya muulizane ho kama nyi pai wale that is good gesture na matunga pai wogi dulele ebio pa mobili monya eli bukino hore mbeka flat papa ha mbatafu chikuru kusayo ani sungoje ano sungule chipa uli uroye karugala nga avrukindo tamba nga mini yupanga chairman for azana community zumbe yomeno jinipane mwenjite ali bunjanje ko nindu na shikili apa davra LTS ona biele ukinjiki paporole watadu ogwa azande du rogo gwa bone oneni orogo aneka geya namba kina beran kachidunga azane community juba ya undongorote muneka asada LTS asada LTS lembe ka handolo ka frafra watadu ako kina zumbeyo azande community juba mieno jinugo duya na ne fight ligbo akina zumbeyo nga oswo dungwo ligbo kani biechenga kindu fo ako LTS oswo na akuro ligbo chikigesha kasa boron hole mbeka biraro pandu na pai
fo uliauro iye ko sungusolan sende karugalani ngavu kindote. Chingo gupai minara kapeni guruhe matafani nduchipa gani uwe pak mbatayo minajia abosh minajia kugume yako kuna birani kina bolo sugu zande ogulondu sugu zande ya nejo beroni gani uri bakumanga Moses Josephat anajalo kugume Richard Malesh Kumbo anajalo kugume Jingo Gume Petero anajalo kugume no sunguliki chingaga zande community Texas USA Natalina Sende anajalo kugume gano uliba kumbanga Gangi Foundation nebirani kinaburo Tomburo County yo anajalo kugume oguroni boroni fu comment anenga me tonight Bagura before mo giti comment ya ogwaburu nebirani roko Facebook platform Hadia anajalo kugume Media Livia anajalo kugume brother Oliver Dabi Toronto anajalo kugume and sedang kamunga yes Lucina de yo anajalo kugume Gimigu Robert Paul anajalo kugume Agnes Alison Badi anajalo kugume so no gyo tungu abone birane Facebook ya so yes go ahead Bagura ogwabone birane rogo Facebook oguyo anjanga na kulemina bakulemero Facebook ya kulanga falete ono ke commenti limo ina kula fale dungo gwo limo mia yambale na bien hakina ro Facebook on fusene on kenga uli Python borokina nenga young stone kuzenia you guys should create TikTok account too. Wa mini biga ko comment mikini ndo live rogo TikTok kama ukura borokina none na La Durango buenos dias Bagura buenos ukura borokina na fusana felero TikTok rogo Spanish okay chidungo gupai bakali tamba nchipaga suggestion anika sarakanjera kurogo yo anikandu nane kurogu leadership ngaga LTS bamiko dungu abora walerogo TikTok kabijini paka ni manje chipa next time oguro nebirani wa Dani Mbaraza Gibson uweko bamiko kunya plan hallo mikini bienga kukinane oguro nebirani onke uli pai ani ni wali onaye onebirani ni naji ni uli pai kampage page ya pai ngaji ana sakahali Samson Masia Gubiani do mu plengo hogias for 1 minute and matafa ndukuchigani uwe topicinga adult Salva Kiir scholarship wakati tambwa That's the fire, the music soldier from Chapare to Kubrigo. Williazande Gazane Kindo Katerangaya. Williazando Palanga Polo Kanerangaya. Williazande Gazane Kindo Katerangaya. Williazando Palanga Polo Kanerangaya. Williazande Gazane Kindo Katerangaya. Williazando Palanga Polo Kanerangaya. Azanda Soya Gazane Kindo Katerangaya. Azanda Soya Gani Kindo Katerangaya. Gani Bakindo Ataloboli Kindo Kanerangaya. Gani Bakindo Ataloboli Kindo Kanerangaya. Gani Bayaki Tadeo Sasa Kanerangaya. Azanda mele pani yosina azanda kani mungaya. Azanda pasi yosina azanda kani mungaya.
William Zande Kazande Kindo Katerangaya William Zando Paranga Polo Kanerangaya. Okay, bakal tambah paguli biare. Ogwabro inungo pach pagu biare ya. Azande rogo guli ngarango Australia. Na dunguna chio kamango pumbonga ga kindo. Bia magana wagani kinda akalagachi he. Gubia inataha so gupumbole do ona jahan. Ya zande Australia Gaani kindo ketirangaya. Me nungo woli mabirani nite mu Faransa yo. Muroji ni ringara Uganda yo dudu ni watadu Tanzania. Wala Central Africa. Wala Congo yo. Aha, yo du Gaani kindo ni karani. Chibona nye abro Australia. Wala UK. Aboro UK. Boromu Paul. Mugane. Aboro UK. Wali Gaani kindo ni karani. Akere William Naya, please let's value our culture and give respect to each other because money has brought disrespect into our communities, especially some of our women and men. Ganu ulibakumbanga sogati David Dungware Bovenevo Ghana Kunaya, I agree with you all. I also want us, the youth, to take the responsibility for our failure to honestly engage each other. I wish we had engaged our brother Undo long ago when he first posted the Chigwa Gutoni when he first posted this matter in Pazande. But yes, it is not late to still engage. The engagement might not be to judge, but to just emphasize of the need to let go certain things to preserve the community pride. Gupakini kamanga mie bingote ke mie bigi pare ke mie maembo undo payas ma midule na Elia Costa ana manga sunje anidu immigration ke mie bi gupanga ke mie agihe ke mie mayamba Mubi bagura o pamini pe ipamangile lesson dongane frani na paranduko. Ogurani narande libo, especially organization wa also as on the word first in Dubai. Also, this is a failure from their side because uzamani kwa post ko pale meno wakanya secretary beyo wala pia beyo but ogwapado ogure immediately on ABAB kono ignonga ya oni chi initiative ngaga hakike message fuku barolenga boromu report mongi kesere keino lakini unosoma soma batano baki pa mongi chi na bakeleze on kinya ona da kariat ulenego pangame kura boronika je gonusi yebero anga nga boretes ni ka fresh poko apate oni dungo goni singero ngani kasi dungame on collaboration ro goni office le lego bro ya wale on mwengo borosa geni sunge pesa nika dunga nika surface yo social media ke big ina pai na manga vuru gani community kwa go bana he gwa wene he go chai de aboro on magi action chekwa immediately kuchini goni office le nika dunga viable frani ulenga challenge na fe fabro also Konsungo wapani mangi chiki doa walenga it's out of proportion on kia wanada kakuse statement. Ono yosedi kama borosa nika monitor media, social media na gaza na uwedu niko. Iyo pani dupanga gogo pani ke na pasi fukido na lima azande. Immediately on kima active papa. Because wabagura apere undo amaki kupare batana kamanga direct. Kwa wana amache initiative hiki from undonga undo gini puru na manga. Kuchini kupare kikimayasi. So this is a lesson for all of us. I hope next time what our party chamangat. Okay. Waburune ya wele. Aburukina logo TikTok watitili la Durango. Gracias. No kura burune ya wele unique. Emma. Nafsene frani UK yo. Anajalo kugume wale bakumba. Soga chi David anajalo kugume. Gano ulibakumonga jingo gume Petero. Petanaya. I would want to know how the Azande community handled the case during the absence of Undo.
Secondly, Undo should learn how to forgive, though he is in a bad condition, or especially to elders. Lastly, this is disrespectful to our youth, elderly people, and community at large. Bakari Tambwahe, Gaani wuli biankina ne Renzi, Monica, anajara kugume, Gaani wuli bakumba Canada nga Godfrey Banji Sa, anajara ndunduko kugume. Mini bi bolo bi rogo aha. Gaani na mbataiki na rogo TikTok norenga naomba. Nomba ziza anajoro ndunduko kugume. Okay. Azande Paulika Pai. Scholarship kuru vuru South Sudan. Bambiko aniene jipare wene pai dunga pa scholarship kuru. Aniene jipare kataka pandeke chidunga matajianga ate mujihe. Scholarship kuru beogwa aboro duna mana rogo gulingalanga South Sudan. Ngogu paiza tusangbara gochile kubonga ina gbunie eja mana aneke igora. Ka nduna mi kujimbinyo. Boro para bete mana vuru South Sudan. Scholarship kuru ngaga wuli bazogo. Guli yembeli nga adult. Liom blimogu scholarship lenga adult Salva Kiir scholarship. Gu scholarship ele chichipoko tumo ogude sura ku secondary school yo. Gu paiche mwenjinga ogude ina jiyo chipagi scholarship line Western Equatoria emi bi banje wakenya chadunga biata bawe na biswempechi biata mienongo hote kanja azanda dudagba gulistere miete bingo tono bi bete kwa boro wakora panna dunga bolete azande mwayanjera na okura tunga na uroya bi ogwa sura mwayanjera mikisana chenga boro zande degbeja bole onini walizanda akinaye chingo guwene pangbanga ye onu gubuli pakara pai durogo yo ngeji scholarship ile chuo Kenya secondary school Western Equatoria yote watadu Equatoria yote scholarship ile munanuka wulika pai a wili yo chadu Kenya wili warapu na jinane anedu chaida ani franga nich papaha ani galenga kurogo wene pai dunga ga scholarship ginedu cheka adu Salva Kiir scholarship tumongo ogudetini kurogo ogwa secondary schools dukina Western Equatoria yoya awlo zumbe skini dunga kina puyoyo gini pai ka adu jihe Gubamba tapai nga wene pai du manjiri he. Lingba choguyo nata jam gumana ko undo South Sudani inunukaza kagaya business nani rokura ringara kya. Gingali nada katumo gude ku secondary school yole ani bingo gwebi. Chidungo gupai ane ye wene pai du ane kate kapande hefroni nga zande oni ni pai chipapaha na ani wishigingo ho wiroda kachidunga wiroda gbogwa abor watadu muda gbogwa abor nandu kwa wili yo awara warapu yodu kawuli kaparugu secondary school duya maneka pehe frani Lucky Mbakaji Justin tamba chikwe awuli aba kumba yipanga ga scholarship ku secondary school ma kanga pairo kula secondary school tekinogu duro kula arago onanjera kurogo yo mwai aywa chidule 38 Western Equatoria students selected for adult Kiir scholarship program. Tamae bagura chipake yena yipare nduko mbata bwa nisu gule nga borokina paying attention chipapaya
Yes, wele pa Gaani fulani na at the same time chada aningale rogo ya advantage na disadvantage nga Gaani ka bungo gine oba moni pe haninga me secondary school kina rogo ra state aching mamba is sponsor gude koroko but gine po duna manga ina nani kina ku western Barkazali so anahopo ngame inan go scholarship ina manga hana good intention ya manga no kurapa ku yihete uruzele mabe ku pale chini ngame ganile ngara wale ogwanga to nganara ka burusa Sudan no bodu ko base ku chiku political situation no mangirane ne aina barandu nga traumatize and go traumatization and achieve na lack of doubt and trust in chiranite opaye ni wogule kasabro duma mene paidu anika jinjiko kambi chipapa bemko gine trust bale dabara chiranite na japana mwingine ya furona mwingine na bobale hapana mwingine dabarani trust it na go trust me afara chipapa haibenga ame damana ngine go gudele wenu kana kagida payo especially ogiongo dogude eka tona karo yo na kuchuma raka watu raka wale tona kama intimidation waboro ni bini dabani boro dole from musene kotera nangira ni zenzerani especially dogude wenu kana kadali nya azengia zengini bini kinya unadeka jeni netaka ba nikinoni anon ganne so upachada no message minika pefu Gaani governor ngame waduko dio na governor nga state ene geudele ni kando under the local authority ku make sure ngame get safety na security chido nga clear na kukupeke afu obogude na onogude ipefu yona do rumika dunga in charge chipaga security because buraga yamuro yole apana aja dunga apana manga kwe watu wanabali tona ka nifoda chio vuragwa pale chama so rogo sale nga security Gaani governor nga wazani Victoria modu nikafu clarification for bogude chipa isu muna zile boduyo na aboronya anyame kipare chafuda nga gogude tele then bu kurapa balmika ade kuchini base kuchugu history me anajamba auba amvura ikinane nga Godfrey kone kapeape kunga one of the example so dunga bako kusaya dunga zande kinaona ndo kagida pali nga nanzenge rogo university nga Rumbek University wala Rumbek Secondary School Malakalio aboro kinaona kwa zane nanu kigiti payo because kagida paro kupama sonorogo bena chazaka ngabena ngate batika mundu kagida paro kora ringara wala rokora state sanga we bena nikazaka mundu kabikura batunga akia different culture and then kuchini mulikuja bakole na kwa batunga kuchini ga understanding kijunga more broaden especially usali nga civilization wise mukuru kaino wa ringara faction wa batunga ale wa ye behave so bato kwa pale chimamba ngo gogudele walika kideko yo ini kando ka exposure chwa dunga culture wine kando ka kida payo behavior ngo babonara kayo kuchini chikidukia wanika karagachio na wene knowledge fulani na fuchio bezi kuchiwa ba kumana kumbatana na kagida pamalaka aliyo boru yo rogarago so it is good but for a chimi upame biega ngawe Gaani governor kudu nikafu confirmation fulani nikafu assurance fulani ngawe ogudele ya dunga safe ya dunga well protected rogo school yanokana kagida paro ngo bana kurabana da kajia panga ambao igegule nando ile ima brode boyo which will be so sad fulani na barano tambai yeah bakare tamba minada ka fugi side of the story akuchini gupape mohone na kinye kashe ki adukura pa kuchini duchi pagupanga ga scholarship more specifically guhe cha ali mongo kulile yangame EGO Western Equatoria yo duna kana secondary school yo kandune kana ku inayo and kutile me I totally rejected based on the security side
ani moyno gutabe ngame e japana manga muneno ni pehere so mi ada kapape timinga gbaiga tipa aburo giro goyo nzunga jine bomko kurapa kana ngame kana froji fugoyo kura burkina ajanga rogi paya na pech paya sidu panama ngame gani ringara majana muneno ni pehere and then pagudu cheja uli narani nga anzenje ngame wa pani manji boro watadu pani manji gani boro ania masala ni rogo udenga biata ba na mambe kini rogoyo kini ndunoyo indu koyo kandu kawuli kapayo pa kini manji dagwati zande na nzenje ikini nonzenje kini bakangba ni bangri jane zarayo ya dafanga hanzarayo te ya dafanga ro kurabate ini ka target kino gogu dele na wuli kapa duna knowledge liyo kindu ki miyonga biswent papa nzenje san this is what is happening example durenga gudenga robot nanja swaga na manga sunje kanalinga ranzenje paye mangi nzenje kana vuru na involve gupangame ya noko yembie yo and then ya ndo kan basically biko kini noko kini ima dafa gu nzenje na kiyor and then pagudu chipopoye nga anzenje ngame ana ajanja mbaga gayo reisi ngame aninga equatorian despite gini tribe moyo rogoyo do kan too much po gwanza nje na vuru South Sudan jene malimo kukure yoyo ana behavior rogo fugo ya peka ha rogo social media wa pa ya frach pa na bijane na bodundu so gani sunje do awere ka pefu gani aburungame gupa agwa aborabe na kutirane ne tidudure ine kaye no intention nga ine de kayi marani kini jirani kini yena wene pa mbatano tipa ani ji gurenga nangaliro yo kini yena wene pa ani ji kutini ani kitaka haida kutini te kalas ikini oguyorenga kasara sake ikini jigani oguda wale kini nduno do secondary school kene yembe yo ketu gumarane ki jiha ko yembe yo kini tumonani gini logic dudu erogoyo okay gukurapa miya bera kutini ngame ine kamanga on the economic side ngame tabane 38 ogude bomono dini ko tumoho ina daka make sure ngame gu economy ngaga gera godu a wilina warapio ti na generate ka recirculate mana chipopanga ga high economy na grow that's why ya do patini ngame ka fugu manane kina kurogo gu side du koy ani moyno gure dunduko bargu serious side ngaga security du minga gunde nani bamko wapane kamanga ikini nonze njero ko kurara go ina kando koyo kino go gudele no boyedundu ani do awrenga ko sara because gine ye kinne njirani nga wuli kapa indu no wiranchi pa wuli kapa ani kitaje yote with the good intention nga indu chipa pa wuli kapa ani karu yo kakida kina mana chipa upanga iye na kamboyo ani dunga ko sara by 100 million percent so no kurapa belenga me ana biebi podunga ni yao kanga haya wamine ino ni pehere chamanga sensitive para kusaya sankati dungame gupacha da miada ka pefu gani governor chipopo gupare ngame kudwa ka ku consult watadu kike warga fu odut nga munandu no wirani kurogoga state inu kawuli kapayo mina kiji waragare as a concern issue no gupanga ga security ki make sure ngame wena kanu kawuli kapayo anything can happen gani ringara nga lawless njikohona manga sunje fukina iyo but chikita dachirani chama njika manga sunje furanite so that means there's no guarantee ngame ge protection nika dunga in the good hand anything can happen kurare bokina ngame ogupamuna ino ni pe kurogani ogudenanu kawuli kapa inayo nga Rubek secondary school ogwa situation ya nanduro rogoyo kan zakajia haname for example ngame kuragani ogudekena nanaye ine tipa ongoda ikiji gayani hege uri hu kwa ko ogwa hele ki ganani anzinge kitabini ebe inada kamanga life of yanga more terrible and hard ogwa borono reke imo pati popege pare ine ki toroni ki jongwani ene na bodun ko beroni kurare bokena nga asidungame ogude school yo onandu kanduka rego lunch ondo kandu kani he ulianza nge kidunguna cheyo ki on kasidungo ono sungo rogo boronsa ki nyaka mugoni ani na boron kamanga life front nga terrible so do dun naka da wuri ni ndu kurogo gusikiri situation so
So kani evra do ini kamanga robesinga kama davro namanga gupa ogogudenya yame ina UN nga UN na ina trainio ina manga sunya na unimis agwa padulere kina gubang sapale gu situation yara ka vruye yo tinga ya manyipa gini pana manyipa yo bolon yete mana na yeye iki exclude drone kusayo rogoyo ono ga ya brodulere ina fuma na fufu yo iki ni rekewena nga agwa pa kita dati kinononi yeye no yo so dunduko iki katimana drone kusayo just kamanga life of running nga sab impossible. So tunga adona biro gupangame, what is the goodness of gupangamu niya munadaka jogude kanduka tumonu ku school yo when you know this situation nakamanga ya bolene karakaro situation. So either anaida kutini kinarukatna ka bamana boleka yegano kangbayo because you can't rule out gupangame anything can happen. Ka governor kyawara gachadwa dunia desire bombo gupangame governor nikasana nga yagudemo ikarogo yole mo mena upanga secondary school kinane maneka jamana jaki kije ikituma gudo to kene yembe yo ogwa padulere then ikine kini rogo gude kinano kan nga indu kina kurokura payosa. There's a security concern kudwaka kumonjenga clear ngame ajagudere ge security nga guaranteed yo bemko jahedulere animal learn through ogwa pana rogo yo anabihe and then anidwaka ani jiheni example nga ga life and then kini teach hebele fogu yo oinongo hoya nga wodu girakare wodu anandu suru eja padulere chidongo gupamina daga petamba. Okay, bakare tambwa he apayu we mi daga pehe ubamba tahanga mwaidu South Sudan ya wale mwaidu Gaani ringara ane nungo jinipani kama ngbana kuragbata ni guboro nina peke da fo mobulimo politically minanjira kurogo yo ne kachidunga ne pai kinoho yala so musumo ho lembe ke yegba na kuragba tikini dunga iye na jena nga ga scholarship mogulenje ka dunguna paranga borongo guyongo used to do now mebeyo ka defend jerago kanduno nyo kurogo ba ni ka durogo tutunu bamiko ho tinika fayeni dikiri na kura paranga bodun ko kivoke na kaki kanuka banda ogwanya duro kura rago ono kinimbu achiteyo abinza nanyo na boyo na patosende nga defenseless na kechidunga ina asada kadunguna aboro a youth paranga aboro ngogu yo ke ya gunde be bomiko gude school ngogu yo du secondary yo I du adu den du wakina gunze de manya munade ka gunyon kutili rosso aka mo jongoro ya ulengo ukurapa besi nina telire guwe heni yanga daha ona maino ho meninya ambassador nga nyomuseko zande na zande na kachidunga ya boile wayato na bi azande nga azande waingbengbe kiyore awi akumbana yame ade hongba sushibuli azande vuru South Sudan kani nwaka ina pai wagidulere wakoguyo yongo kandolo biata Bona mangashi wanga gutati yeti ya dogde no buyo du oguyo kadu de gbe na guwe ha miaji he eja de nyame kumba ho vuru South Sudan ngba sushibuli zandet mogula hanga paketa kachidunga mudagbo gwa aboro watadu wiro dagbo gwa aboro ni kandu koya akot mino ngani liye yogo bere ko yogo bere paido chikini kadu ukurashina aboro dagbarani nga zande mokumba pesa ngbani fude denai daha watadu linakaha
onoro kura arago wogu shikiri arago ya miagia pahare weni pesan ba fude muiji hawara maidanga had mudwaka muije kama maidanga ya ine kakidaro kwa kuomboli yawara kwa shitani yo meno ngote gerebe shingo kura pacha da chido adwa beranani gururu paikani manji hana minister nga education Honorable Gibson Wande kakoda kuti governor Tiam sense rogo yonga me ijogu de chipa secondary school kanu yokurokula a secondary school kidwa kachidunga private school do a private secondary schools kina Western Equatoria keni yame vocation school do nga inanuka wuli ka me bombu ka ta bloku ko inanuka wuli ko rungaroko university do it makes sense Ogwana tundu ko na Western Equatoria cha gure menongo ngame vacation kine yembeyo ogwa panga ga rungar ko technical hene better kana maybe gungaga electrical wataduga ina go kura kya adunga yembeyo ya yes Western Equatoria pale chini kupamika pevroni na kani dunga jenga pessimistic ya bado kupacha nani yengishie ngame governor na minister of education na wande I do cha dani pagi pale uriyo opama na pemasi ya nga security nga go gudele chido nga very the first priority bo gudele no gudele kachika chini dunga me ono wa boro ini chironi ono sedingo kakoda chironi kinungo Minister of Education nga Western Equatoria committee na minister kufu assurance froni na governor kufu assurance nga wirana ndukoi okay ya padu wale chada on promisani na chinga kupanika expected mungu panape kupale chini nedanga ha bana kurapa chikini kadunga me azande domiko ina penga azande nimugida pachanite and momiso opportunity so risky do tabana record we have to take risk but go ani dunga serious na governor na minister of education could pay for dut wala ki pay for raise for the ministry of education in South Sudan in general uborodunga in charge ngo scholarship lenga aninga Western Equatoria yes na tambal from chipa kafu do scholarship le bad Gaani concern dunga ABCD another ones answer kuchini and then kuchini chikidunga embedded na mechine from the ministry of Western Equatoria and from the Minister of Education, Honorable Wande, na Governor, His Excellency Governor. So kuchini chikidunga clear ngame. Aborona se miko aborona resolution sene base kuchiku mistrust mangi rogi agana shisile ya from mangile. Kanyamba tano de gana barani o barana mukakita pa rogi alingara zamanene zele natu kina. So mistrust adunga gete insecurity adunga gete but kilingo do awalele. Upapora dungai aporo feeling anxiety wana frani shupahari because I'm now more worried kuchukua situation among our South Sudan. So anything can happen. So chogo pa. Bagal tambwa he meneka comments udu ye ane Gubora kaduna paying bani please mukya and then anaka gida so kam ka pang baro begi na kuchigi nanga gi topic do ana furo ele please ani seki he sipo pangame ani ni ginipa okay ni ginipa ngudu wa gumonga member of parliament Western Equatoria yo the state legislative assembly Jipana penga dutu kiri scholarship lenye kipai dungaha koni bihenogu nandara ngaga mobulimu na okula apai tinaida boro ni raise motion chipaka summon minister of education kuye ku state assembly yo ku parliament yo ke explain nduji ni pai do yeda karogo virani tini kanduno yokurokura secondary school kuyongo ke explaining
Chingogu Paika Gaani honorable members of parliament Mange. Unique Emanaya she wants to develop her own hometown. Secondly, it might look like she wants to use the name of scholarship to get fresh young people to train them for coming war. And then begin working on it because no one is trusted in South Sudan anymore. Gaani ulibahumanga Paul Tombora nyame. Ko ulizande gbaringa kandu kurogoringara anzanjenyonya. Undo payas anajaro kugume. Undo payas me. You guys are talking about me and I'm not there to defend myself. Undo payas borohon dagbaran na kengaro. Rogoji fugolete. Mieno kanjia wana frachpa chipogupana do dagbarona Elia Costa kanjia muni duhon kajia hawa tadu borodu yomburongo bosungo sungo ina frachparo LTS yo ana frachparo rogo ilisoyo boroni na bira rote boroni na bira Elia Costa te ufugoro ma furana onen ani play here azan kijihe no gu fugo Elia Costa kwa pehe ani plehe azan kijihe ana ye nani wadu chingo gu bakare news na gbandaka gu boronga onene ne okwa manga video ni tina gbandaka lisa Sudan na bodunuko dungwa aborona yamba he manje nwa kwa zande ukuraza ne kinona ajanga paya watatu na ajihe ke yarunga chionania ana sadaka sakaha alikima mbaka da paku baro yonga ana jenga mandu na nifu as an community ani ma question as an community no gwa ba kumbo gwa na jaman na problem fio kaya solve he kamando for anything na tskidwani wuli kapai so ana franga gbanet paparote Bagura point of correction. Basically, chigo di nga onene ne kuma pehe baiga. Now why Elia Costa yeka from undo kanya mo nabule majana. This is what you have listened to the audio. Onene gulishef kaundo. Onene gulishef kinao ngame Elia kwando pachikusaka pale muna adonga pachinia fugo Elia Costa kinane mo majana. So mukenga frani kamudwa ngakubora lingi kina muyonga wale ka clarify frani. Wamando fo wa ba kumbali gini pa ya peforo and then wa Elia Costa ndo pachisaka payo madu wali because ana danga kupanga me half stories mwana ranga bro LTS we are straightforward people now kuchumwa kema kupare nga na frach paparo zanga mu defend chiro we are not here to defend any we are here to speak the truth kamudin pachiranga me you are speaking the truth come here speak the truth and organize program on Elia on kiye ani nilengo but now Panama ananga the story is halfway because another kino ogwaba kumba mandu no kesi the few ginipodu no mongi but Elia na yame wa mandu koyo onene ma confirm de Elia nga wa mandu pachi kusaka pale muna adanga pachinia so on your side ginipodu no mongi ma adanga pachi kusaka pale chinia so this is something that you will need to clarify to all of us let us know because kasha adungame ya ma clarify ona mapeka kwa pale ningasho nawe kama ngafo wanente but gini panasaro kama danga pachikusaka pale chini mukunu kamfo wanene that's another question too so chero pale so let's go on bagora chipagani last jana discussion okay. So bakale tambwa he chipa mina uli pangbale azande Facebook ato na vovo shino nga hwana manga live ni rogo Facebook ina delete he chifo jibisa chidu ana manga Gaani show wale kina rogo LTS account nga YouTube wana tona sonoro ninga oni nduka subscribe rogo LTS YouTube yo kani ndu live notification kefroni aboron manjete
beta aboro subscribe we mi afrare aboro bisu ne birani rogo YouTube oguro ne birani rogo YouTube bakal tamba in front oguro ni ne birani rogo Facebook unje oninga more than 20 mie nongo why anika mango go transition inete anaida ka use YouTube bien bamiko yo do Gaani video inika deleting oni ya tina ha permanently nyanye kint ani esejingo ka subscribe nga kurogo LTS rogo YouTube bagal tamba fu Emmanuel Roja ndu live frani rogo Gaani LTS ngaga Facebook chidungo kupamina raka pe froni sorry, go school do that. I was doing some research to Papaha. Go school do that. It's do that nga Cornerstone Vision Academy. I will. So we do change rare and gaha website do that. Wanna be do that. I think they have a good school. A computer class kinayo, and then they have a lot of things. Na manga. Wanna be do that. And then Guborona Ranhe is this guy here called Valentino Achak Deng. Tinga onabi surako. Hang on, let me take this off and then we can go you go front. So minayena suraka wale front. Only be Guborona Rangu school le. Ono nemboka jiwene school puyo yo ono ogu aboro dagarani na manachiyo so kudure sura kodure nga gboro yanya tini Valentino Achak Deng so sura kodure ngo gboro na ran gu school le wana ino ni peke he kurapa kana hongame the school le might be owned by some individual ngo guni do nga connected na government and then kasidunga scholarship tini kado inada ka issue kana gu school le bombi ko gupanga me wogupa ngame Gaani mara tina kekina dagbatirani okay so ogogude gu scholarship le ine ka kusaha ngame inada ko tumogude ku school yo but ikini bupangame Kenya ine ka tumogude kana ku Western Equatoria that means the chunk of the money will go to Western Equatoria so therefore ani manje gwamana na ba tikini efu kuna gu school dule kana Gaani hedu gumana ne kini circulate kana dagbatirani so gulengo gu na bipogu gupagu section nga economy mina frach papa bamiko pamana wale wana be South Sudan pamana nga sab atagiri ma gulia mana dube ma hold e bamiko inamanga business and then they need to keep the money because mana bele bank yote so chidungo gupa guli research mina monja wale so ke aboro bigu sorogu school le na guborona ran he dule so guboro kaduna pangbeni maybe suggestion ni kya branch ko pangame aninga concern na pagani ogude wirani do kapandu kanu kamangayo chikura regbo ani dunika parak he and then guro pobele ngame mieno ngo tinga boarding idungani watadu boarding ngani te ine kanya scholarship kuru ogudulele ikinduno ogude ikinya gupamoinga gu scholarship radu papa day so ile oni ujira koro kini rokirogoyo then chikin dawle ngame po roko ogudele ni kadu bele ni bakakara pai and then chikini jupangame kina agume watadu ani bamono bele chipopanga ko undoyo koyo which means it's not a full scholarship so gulengo kwa hayana sakahake gini podudu chipa tambaye okay bakale tambaye when minabena members of parliament state parliament nika summon minister summon education chipa yipale nye kipai dunga ha anandwa wale chipapa upamini kenga parakaronga ga angbatunga gupazandele gupaira ga angbatile tini wagani kindeyo yogo
Ukuraburo ni kempai fare. Mupai ni kenyame upazande kemenga para karonga gangba tunga. Ruaru watadu ikenhewere. That was very good. Rago ni mangbatire. Nanda kanyame andunga serious kin ani niwa kamanga phrases rogo pazande mini kenga para karo nga gangba tunga gukuraje na kino kani perogo ngogo pai anede ke yenani chirogo video mini kasana gani uli bakumbanga Samson Masia kuno no liatalio ani kiruka fura. Okay. All right. So mina ndo back to the video le. Go need to manipulate him. Okay. Abro YouTube ona chepa front. For Junubin, I would like to talk about recurring sociological issues, particularly from the Dinka community that frequently disturb our unity. And I will use two essential examples. Let's have a look from the first one. Dinka itself, because me, I cannot be allowed to get married to a Nuer because of their historical wars that happened back in the days. And then also, I cannot get married to an Equatorian. They believe they have a bad background. So for them, family background matters when they marry off their daughter. So bad background in terms of Equatorians are South Sudanese. Yeah, they are South Sudanese. So which bad background do they have? No, we believe like they are not, I don't know, please, people shouldn't come for me for this, but in South Sudan we believe like we are the priority, the supreme. The Dinka. Yeah. You're the Banyankole of that the side. leading tribe, yes. So we don't believe in other tribes, being South Sudanese actually. So we believe we are the real South Sudanese. The Dinka. The Dinka. If you attentively listen to her, she was saying and giving a perspective of her community from a broader observation that she grew up and knowing how the community think of other people. Of course, she cited that Nuer in Equatoria are having bad background. And to some extent, she cited the issue of Nuer related to historical conflict. We have a lot of issues related to communal fighting and conflict, and that could not be cited as issues related to only Nuer and Dinka, but other community fought. And this should not be something that would create disunity and hatred among our community. And of course, when it comes to Equatoria and the bad background, as she was trying to cite, she failed to give any specific example of that bad background. What does this mean? This means that she was using a misinformation and propaganda that has no basis. Why? Because when we talk about the bad background in terms of education, I would say some of the communities within Equatoria are even highly educated compared to Dinka community. And also when we talk about the development that we have in South Sudan, I would say there is more developed area in Equatorial region compared to the Dinka region. And this could not be a comparison of a bad background. And even if we need to compare this bad background as thing related to witchcraft that is happening among the communities, I would say recently we have seen how the family of the president complained about the issue related to witchcraft. We have seen people like Achaiwir and others who have been arrested and taken to Blue House because of witchcraft. And in this case, the bad background has no basis, just a propaganda and thing that will continuously create disunity among our communities. I would like to also invite us to understand that when it comes to the question of liberation and who participate, who never participate, Equatoria did participate from day one, from 1954 to 1955 until 1972, until 2005, Equatorians were fighting. And of course, most of the war that happened in South Sudan concentrated in Equatoria, in which women, children were being killed. And during this same time, other places in South Sudan were a little bit safe. Even Juba used to receive bombardment and people used to die in massive number. And for this case, the reference of the liberation should not be taken as a community achievement, but rather a South Sudanese achievement to avoid misinformation, because each and every one of us contributed, died, and lost our loved one. Above all, I would like to say that this matter is beyond the issue of marriage, but of course it is related to the issue of dominance and control. Why am I saying this? This will take us to the second example that I want to use. Let's have a look and listen to this. جماعة أنا داير أدي تحية خاصة لأخوي مايكل كريستوفر. والله أنا فرحانة لدرجة ما بتتخيلوا.
وده صحيح انه زول دنكاوي ما في سبب يخليه يقعد في السجن نهائي. الدنكا ديل حاكمين البلد. يس ده بلدنا ودي حكومتنا، ونحن المسيطرين في جنوب السودان كأكبر قبيلة في دولة جنوب السودان. فالتحية لمايكل كريستوفر وتحية لقبيلة الدنكا ولحكومتنا برئاسة رئيسنا سلفكير. تمام. الله يكتب الخير لبلدنا، واي دنكاوي ما ممكن يقعد في السجن. ده بلدنا نحن. ليه؟ اي قبيله تاني ممكن، نحن لا. In fact, this lady put it more clearly that despite the crime committed by individuals from Dinka community, they should not be taken to prison simply because they are from Dinka community, the owner of South Sudan, the majority, the one that controls South Sudan and the government of South Sudan. They should not be taken to prison in whatsoever way. They should dominate and do whatsoever they want to do. Whereas for the other communities, they should be taken to prison regardless whether they're involved in crime or not. They should be taken to prison. And in this case, I would like to say it's more of dominance and power control compared to just differences in our culture. And this should not be generalized to the entire Dinka community, because there is few who still have the mentality of unity and think in a positive way to make changes in South Sudan. But in the same note, I would like to say majority of the Dinka community still have the mentality of them being the owners of South Sudan, the original South Sudanese, the one that control everything and should do whatsoever they want to do. And this mentality is not far from that of Arab that we defeated collectively as South Sudanese 20 years ago. Although these two ladies spoke in different contexts and situations, they, like others, have one thing in common: the perception that Dinka are the only original South Sudanese tribe and the rest are not. And this perception, Dinka being original, is not actually true. I don't know who lied to them, but of course, it is not true. Let me give you historical facts, and you have to go and read the books and search it thoroughly to come with another claim. Otherwise, I would say the community that exists in South Sudan before the coming of Dinka and other communities were actually the Luo community. And when I say Luo community, I mean the Cholo community, the Anyua community, the Choli community, the Pari, the Luo, and this group of people that call themselves Luo, who existed in Barkazal, and currently some are in Eastern Equatoria and others are in Upper Nile. Of course, these people were there before Dinka came to South Sudan. And when Dinka came, Dinka found them. So in this case, Dinka were not originally from South Sudan. They migrated from northern part southward to South Sudan, and that's it. We don't need to debate a lot. That's the historical facts. Otherwise, you can go and bring other things to come and debate with me later, but I don't want to debate about this. And of course, currently, if we need to determine who is an original South Sudanese and who is not of a present date, I would say we need to check and see whether a tribe has a village in South Sudan or not. So long as they have their villages within South Sudan, they are South Sudanese. Unless otherwise, their villages are in Uganda and Kenya, then we can refer to them as Ugandan and Kenyan. But so long as they are within the geographical boundaries of South Sudan, they are original South Sudanese. And therefore, the claim about Dinka being the original South Sudanese is biased, baseless, and unfounded. And of course, Yeah. Okay. So Bakara tambwa he wona jihana aja paile anaye nani anga vovo panga hata on moino gu mobuli monga ganga tunga karakaroga boro yo nga ganga tunga kazogo yo oni runemi bombiko wanjemi nyawe miya walenga minister wanjemi kobe oni runemi kwoni munji mwa ijire walenga ima dia ministry berani nga akobe wadumi nga bazogo ninga oni runemi kwoni amanga ya walenga ima dia maktabu berani Gaani zogarago dudulenga ganga chono biere guwe den na fura lini yame gutunga nganza nje chai danga ijihe ijiboro dagbaha kamanya ha kamanya ni kubombu kisoyote bombiko inga majority
ane duche da an sanatirani ninga azand wana jachenga ogukinzi jatunga ate biata ani kinadagba nada kanyame ogulani nga kinzi jatunga chedanga sijini chipapalanite ye mbakaji sijini chipapalu kuchatunga ulengo oni ngale kulogo gushikiri ropa yore ono lia apeji paele lia voroko kiningale wa ruruboro occasion iduna dukinzi gipabora dukinaro weli apeji paele aboro kini tabe ora kini ngbatio cheo duji gudele neye nani yigudele neye nani eguli ni flambata nyame ngbatungarayo ina ya flame ka mijinga kumba rugo kurangba tungate nzanje na nzanje minita kanya neme zande na zande onikiame do dunya bogura nya zande na zande boki ndo na vraka jina he kindoyo kona daka janya oni jengbe ya me ina tono yugo pa fo gudembrio kina toni nga wona sona kumba ho belete mbatungalani ane ondu ko nirogo tikine kabironi bumgo kuranga tungale yang bangate anaje hangbeli ani tigani nga azande gulenga je doctrine wa a Palestinian na abro Israel oya sonani a Israel na yafu wuri yome won ka sona kinji gbegbene aboronga Palestinians kamubini muimini wemo kamoimongo ni mbataya ni dunika imona awale kina banisa pa yo go fa Palestinians ona bigu panga gudu dagba a Israel na Palestinian ne kajin sungo chuguni kisungo chuguni te ngbatungo gu doctrine legu okura tungo yugo mia yanga ani ukina bangisa doctrine te ono jisa na nga wadwani anga kina kikintunga ogulonduro go mobuli moyo ogulonga MPs do Gaani arukumbatayo ono yamwa chipapa jipa kani gbali atigana nga wadwani anga kina kikintunga wadwe chenga gusijini duvuru sa Sudan chipa kino lukuchatunga sini kama nga wa menada ka jigi soho menada ka jigi so jifugono uli bia toninga uliango jini posho duchi uliango fombo solo keli hali na mapese ngogu bia bagi kimbayango ngogu kodwa Americano ata hanga Rex T kuna birani rogo TikTok uli bakumbana jaro kugume chingo gupai kemipeni guruhe ani ya nani oni jigu pai mwayo kuratunga afra kupanga gakoda kise uli aba kumba gudungboloni oni pehena gudungboloni aha oni kenhe frani ani ka jida oguloni keke apai ani ka jida tambwa Yeah, tamba he gipare mechi me not surprised kajia but because since 2016 nya matuna ka sense gupare and then mikina kamanga gi research kituna ka bi apanga this is the actual plan go pana tunga go planning ganza nyenga ka rule South Sudan for 50 years is included in that. So it's a doctrine so the gupanga can make sure na ningame they're not going to lose it. So I'm just sending I send the link for call. So yeah, so minata frakini process per link for konga for eneri chidungo guhe duliyoyo and givura na mangare ya pengo ina pegu pafu yo ngame yani ina sobora mikijef ko okay mukiji link lefuko then kuye so ina
ina ya mamanga fuyo ngame jilingara le gayodu and ogwapone bihe ngame anze nyana tagbwali watadu gupa ani prachpapa chikura le bonga jipana njaga dredging nadu chipapa kamanga dredging chi river Nile chipopanga chi stop ka flood kura la ka displace aboro kwolu mayang iya mosungo sande ki furali paha ikini ka yuzugu pare chipopanga ka rijuzugu population du puye I move into the equatorial region ma aje ogupachi ni ngame kuna nyame kasidu ngame a equatorial ya idanga anzengete then they can go into no man's land ngagine gungokungwa adu aboro rogoya then it is a new city rogoyo you see that so hedunga ni du rogoyo yo ya ma determining ngame chidu ni kamanga ha and then rogo inanga clubhouse anajega ya fugaja ina frat kini pechogo apangame every single village du vuru South Sudani ya dangwa nganzenje du rogoyo rogo tuna aniame kurani one ka kuro ko bangaza ginoni kuru kwa ndoro moyo ka andu yorere anzenje ni ka flood koyo no boyo dundu ko kindu koyo dena kumboni no gude kituna ka bachi kayogwa every single village gayo paingame every single village vuru South Sudani ya da kupanganza nye du rogoyo and then the first thing ini kama ngangame to make life miserable bomiko imai ino kupanga aninga Equatorial na aninga gwa boro ai dunga na pachirania and then inandu kuro goba he create situation nga almost impossible for natives or aburugura gole iro kirogoyo ka fosiro ni oni bari kaga kali gumoliro na yaka idoke manyi paki no namanga toriti yore ama digini poye monjio nani ge ya ben ye miyodu ogwa buruna dungo ogwa buruna amanga business yo ogwa pare eteno kupangame mana abero inebe sikinono yuru kusayo kamanga life front nga impossible. This is the same thing na manji roguguri jon nga Darfur. This is the same thing nga Arab se manji he ka yani kelimo kudagba boro kintuna ka manga panga life front nga impossible and then chipara go bone chiron onim bugoni rago kiga and then he descend. This is what they do. They are doing everything. Gilimo ina kipu Salva Kiir ya danga Salva Kiir bali tere. Bom ko imano gupangame guboroni ka ye. Ni kat na ka feelinga ogwapa ya manga nzenje. Chang mangate then woni ka ye na law and order then ya dunga nga able ka achieve gupa ya da kamanga hatere. These are the things. So hodu eni wo gudurere. Gaani a politician. Ngo gupa mi abiro yo chini. Ngame pa kuru wo gudurere rogo radio. Rogo social media wadadu jadari njiko kina ho boro agbari nga wole kikuru from Equatoria kigbari wole nga kan ka condemn he rogo radio ki frachi papa ha te bombi ko gini mona banda ga chikpo kamu pepo wo gudulele ini ka frangoro yo ya zinga nga ko chironga open ngete ini ka fraka na ngoro yo kaino woli du mona manga sidunga mona manga sunye na okuma mona ka bi panga degree kikuru ikizogoro just because uma pegu pare ikizogoro kusaya kasidunga me munamanga business there are two things either inika manga raka fronga impossible ki threaten no ki mangi kushirika pa kusirona bodu no ka bararongba ikinona na kusaya just because uma pepo gudure. This is the level do ejabore kutini. They are not playing ina pehenga playing ina frach panga baiga ya podunga ni ya kahate bargupadu ngame anichigani anabipo gudurere anamanga hawa no gupa duro gogeye payo ngame inafu power for gupadu awale ngame inafu power for munga governor bari ya fungo ya idengo gupangame mukushinji kote ani ame governor Gaani governor nga Western Equatoria anything to do with njikongo gunjikoni ka protect Gaani security watadu Gaani inanga culture watadu nikafu yani pai frani nikafu power frani mayangale ki majaro kusai example dule na manyichiga ina former governor nga giko ya jiko kusai kinena badabule wego pangame ya ina fumana jubayo ikini yafu kome governor wele dwana mangasunje so anina approve paga ina ifumana munakafu wele frani burueyo. So, kwa aidanga hate because that's not how government works. Then wakwa kanga kwa aidanga hate plus apa ye bie progo
Yeah, gule na topic for another day. And can discuss them ga nomba kada program. Minape hape bombi ko gupangame ani connected the dots because there are so many things anga particular podungani te. So mina fura in connection kuchigu position nga power. Hodu power ni bero. By all means iyo gwe monaka manga hani ka threaten gayo existence watadu nakano no gupa gogu kura tungani ka benefit more than your rogoyo. They cut you off. This is what they're doing. Anga fugongani te just fogongani te chikina rogo manga payo chikina rogo iyo gwa pongo guna mongo dunduko kini darogo NGOs agwa Equatoria ne durogo ena manga sunjerogo NGOs ya mangio no boy dunduko kusayo ina ya ga contract manya san iki kalas iki manje kinanzenge kiyo kubaro. So every dominant system do aware ina planning ame by all means amidwa kamji business ko vurber vuru juban saha munabi panga dungwa sunja walenga dungwa sunje kineye na manga why? Because this is what gaya barku mataya pe fiyo ngame gi sector dulere only dominate gi dulere only dominate ko na danga andunga borobana koraba kumbatayo ka jegiri ngarare ku berani only durogo gi sector dulere anaka manga gi dule anaka yena gani borokweni gi padulere cho doni manje strategy kina beyo but anichigani strategy beranite gani borogani aborodu kumbatayo ya penga urupa front imone sekena gi section ngaga divide and rule namanga bali dagbachirani gani aboronga gani abar kumbatayo imone kina fani kita manga kita disseminate inanga gwapanga ga misinformation dagbachirani an kita folirani dagbachirani kini wasakachirani dagbachirani I ducha benefit yo. So tunga jahene do nado gupangame ani learn rogoyo ni bososo dundu ko kene gupangame these guys are not playing ka yape wo gudulele asa wale wo yape hele wo yape rogoyo nane mubingo gini boro watatu gini any South Sudanese official kurunga ka condemn nga jipale dunde na koraka dagbachirani nobody but because aborona gunde once munaka condemn he imama rogo target tamboy Mbatafu Emmanuel Rojaroja Digishigu Wule. Enaka jida comments nikina ulipo. Ukura boroki no honaida ka joini wa Richard Malesh. Richard Malesh mi mama ye linki rogo Facebook. Mi no kanya munebirani rogo YouTube. Mukidinga afko directly kuroga ko messenger. Okay. Richard Malesh minikasa kide linki foro shortly. Menera jida comments kumbonye ki Mark Pythonaya, this is a great learning point for us all as Zande development workers. East or West home is always the best. Thanks for the great show. Big up LTS. Mboli fubangaraka fugani bokindo. And everyone there, Canada, Kenya, if the real census is conducted today, the Dinka will not be the majority but the Azande. Okay, Wulenga gako opinion. There are kini ye kono na ganu ulibakmanga Godfrey Bangisanaya. Ejabole are using the Israeli economic policy. Money spins 77 times within before it is given outside. Upai Masian na pele ya songodaha. Power Tombrokin ya South Sudan is broken and only a revolution can fix it. Gani ulibakumbanga Bafuka. Bafuka John. Bafuka Nayame. Undo Pius, boss. Onen will defend you. Just give him another project. Then Singo Guapanando Ulibakumba ene Rwanda na jaro kugume Malesh me mamila kakida link for okay, Emmanuel Roja Madafu muye
Rwanda najara kugume mufunga senefa boro ijinga foro vovo ganan gutuko aneka flegba foro mufura beshi kina sena anike gimpaka roja Jisene fa zande na buen ko aul pota sande. Mi wenengai kushore mumumange nga mi dupasini. One bure mi nga on standby nga mi andon basunje yo. Jerebo knitoni mi kinisa mi yenga krepia bra ko jo pironia tambane. Monafura fion chiwe kanya monali wenenza memene kama investigation do na fugi wenenza mene for Roger, you can weigh in. Yeah, tamba umbreme, umbreo, when ye, mbaebo. Tamba. Yeah. Anyway, you buy video and you play at Mabi and Magia. Paido, Gaani, Chida, and a little Venengan, and a Jega series, Kumana, but long as and Chada Mudunga concern, Chipapa, Anyas and Dea, Dubes and Adunga as a gay. Umiko Paido Chigo Yama, Tona Hami 1983. Vision Yatona Givorana. That's the great achievement in Anaka achieve. Sometimes in Sulu Birani, Bagamatunga, Yani, Ubi, Upaya Sele, Yabagi Franning Aga, or Bolingaran Kushiringara or Pari. Chua Kenyame, Ye Nagaramananga, Chubaka achieve gay dream. And Pai do Yamabaka daha from day one and now, Gusasudan. I do not smoke a better game. And go do initiative nga ga friend na barandu chite but gay ideology ngame donzunzu nikado ngaira but neja pali no bodu nduko aborokina da barani ni magida pa intellectuals ni maino gisere wenengai especially mena frasho parani nga azande yani kama yuko sumo ke bipanga ngane intellectuals nga ga azande na kini kasana henga wadwa nga azande gani ideology ngine ideology garanita and sungubes wo kulingine yet abar patakina garani no obo aborochiko sumo ka kinga gini ideology cha gani follow well why in mangigeyo example do na nebi ogudo uli na sona na kina mentality lengame aminga piwa sa Sudanese aminga accent shini amba to no go go sa Sudan kama ndwani mikasana zande ulizande dono gude kasana ngani ngame ga ideology ngine wadumo ngaza ni kurusa Sudan do ngama I'm sure kokaranga pa forte but each geyo ina manga hakia davro ogyo naraka zegino ogulio weni bachikeni ogule ina pefune ngawe ni do na ila sa Sudan ogyo naraka zegino so gipare bagale denjo anabyo ke tatapai dungani baru kunangira mbira bale ngame kinagani intellectuals zile kinagani kini papura even kinagani asekere agwa paranganduru kosu ya asekere do na sabwa de ideology do no push mbatai wayani ka frogre ogyo kinana birani awale bana prowainu kan ya ha imano roja masia bagoro ya afrani bogona chiko kuma without understanding what we are talking about. Okumate, but Panama anasogo ideology and be example naga and again. And if you wa pay your whole, especially with Bomodado ni fry. Faritim minafu tamba free because lima yeki pusko pare kuyambura aburini and lima testify nga we chimo we waso nonani ya pay fu ngame ogwa batunga duwara wale aburunga yote inga not to their level kinaanze ngedu kwali ene lengo tu choko paina apefo ulio yasona nani but go berengira bangire bia ngame gideni frale de dungere nga member of parliament jubayo and wali frale le afraba occasion yo
zenge ya kushini sigini yo ikini invite li likini kafu speech kita mapo kafura anyengolo kofuko ye mwini limoni limoni meno ngo hote bata borokina ni inini meka gota limoni abata so zenge ya kushini sigini yo likini kafura ogule and the audacity nga kafura roga arabi kacha tungo ogule kifura ngaro panza ngili Malaysia lakini kaeka fran roga arabi onini pangame. This is what is happening now. Imatuna kakuranga very comfortable na kwa ideology. Because udunga baki no hini mamaga ko pushi ana responding ate ana aziangate. So chida olenga inga very comfortable kakura kuyagora kafura. And bilisi again. Member of Parliament ngeli member of Parliament kina dagbarani nga Gaani azande di jubayo roko ringara dona system roko. Kema dole ya parliament wala kabo parliament mazinga kike petition ngawe no boro nina inside division da babo nina inside tribalism kimwengiri kijiri kusai onigi he bono ho da bagania kini ke babo na represent rani parliament yo juba yo at the national level bono ho criticize it bono ho challenge it. Mungo guleza tu ogwapana mangambatana ana yanga fuko gani ya politician ite ndio du parliament ki yanga me ane felani yango ikurunga kifro marogo media ka defend again state wala ka defend again hapo chite ngoto kwa mentality do ogule dunga very dangerous chidule na for comfortability for ogwa borudu duna ngoto ko bogba na bera do ogule en masia mono matach days anengame numule ya wale imagine nule bea madi and imatona ka pusha ku kejikeji ona agipa ana kenya ona agipanga ga kejikeji ni gorogori imatona ka pusha kejikeji ene bana koragba chika da chokura hapo chika da chirani so upemera ka pengame ugubetrani girogo payo ane sidi ko somo sande katona ka da difagina ideology anaka tonaka ma kuliyo wirani me yanga me ani mwe ideology nga ga hatred but ku ideology tada ani mwengi henga sanga self belief self esteem and identity because chinga kwa ni kasaro modunga very powerful kidunga very strong now you believe in yourself, you know your identity, and you know your role within the country South Sudan, what role you're going to play. Mungu kama ino ngi role mungu play ya wala mania mufura kia usko lita ita amaltashimu ina pefrane ne o ikotere mashakila o jaboro ya manga wete but kani duno wa ideology berani nyani pe kupale mgia he eni bichi minape pe fuyo o ya pe niwa ikotere mashakila mkulu na minape fuyo ngame ki movement nga espele dodu no efidi dodu na afuli go fe espele mchikina gui ikotere adule na fuli go fu espele. And it's there in the history. Other regions fed the SPLM movement. So, yenki vrodo, anika sore, anga governor so nga bundule, yenki vrongante, vranga ga berondo anika sore, yenki vro, ogroni, donho, aneni ka fro ogro nkuje kuchana nga gole paidu. Oni panga you contributing to that. Oh, we don't need. Now, we don't need to slave, kuchiku mentality. And I mean, BG, on kaki again. Imatona kama nga plan ya ngame rogo education system nga South Sudan ni inada to introduce curriculum nga language nga fugo yo in 2030 rogo school in South Sudan ogude tono kaino language nga anzange and trust me inada sorry ka kata bete fugoro inada ka wakina gipamina ino ni pehere the more inaka settle rogo village dunduko. And then in the majority ma imolimonga too much, and then it can nationalize the language. So one friend and me friend ngame ani duanga DDOT but ani counter attack ge ideology ani tonaka fra chipagane rengo ani ngame the most affected state or region rural South Sudan ya orenga Central Equatorial mayasa. Because lima abaki na vuru Central Equatorial ima change awole na lima anzange. But bono dabagani akini kipaboro vuru Equatorial Central Equatorial ki Christians kipate wala ka challenge bono frat.
bono fresh papat onebiete egiapare chine ye gradually, you know, go push run ani kazi ngane ne chine kadonga too late. So please, yes, so agumane oguroni duro go singi asekare oguroni duro go singi mobilimo sometimes nebira ne kinya an Africa kini jifu garano gari kini dunani for national security nga these are people that do kuma no wa pale muni panga kumona mago pale mo destroy go enanite mo destroy kina chironi no biro. And one thing that I clarify for dungo go aborna sengarani ngamwe an Africa go mane wa pale san and sumuzegino anamanga uri part we don't feel the pain. But let me tell you this, ufuga minu day one wana decide kakura ku yangole wogwe keka fresh penye ki aparo only panga this is a sacrifice ono inongo gwa challenge anandorogote private challenge anina gumane waya threaten yo ngaine de kay moyo gwa pero ono bingote that means I have sacrificed myself kaperengo anga sacrifice base ngame mudu kinayote umonani kana sacrifice we are 1,000 miles away, but our life is in danger, our family life is in danger. But yes, Anna giving up. We believe in the country. Anna is the Hangan system. We need to condemn it. Can make sure let it go away. I understand. Majority of Ronarakayo, it's very difficult, but there is always a way to change the ideology, to change the narrative. Because can sumo sonya aina ka fresh papate in Kenya. Yes, mnukoso can survive, but you remember the ideology will rule you for the rest of your life. It will go for almost 1,000 years. Once you settle here, that's it. Parani and manyas. So we need to have on Gaani ideology. Gini role another play South Sudan. When you can yaw or ye broninga zaningamo, ikimanaga then as Sudan inamagawa. Our Angoto South Sudan, Matono identify Gina Payamaga. Unwearing Mino Guinea Yamaga, Anzangay Mino Guinea Yamaga, Aninga and Sanicha Cheranianame, Guinea Yamaga, South Sudan. Guinea came in Anichini. Hambila Kindoya or in an investment or let us even kingdom. But Gerde Kurapano Fani. No. So this is a challenge finding now. Parano, Kolego do the Frani, Umangazande Nakia Ropai Tony, Zeki Beram, please, mostly Kanyakasa, Ogwabo, Azakanga Berania. Nanchino Zeki LTS Chipapa. Anazakanga LTS casting about it. Anazakanga LTS Chipamuna private personal issue now, Borana singing. No, that's why I want to brand. Anna Mango showing over Waka singer, Borota. No, that's not our job. Our job to educate Zaka Beran. And Chingabupa, Anika Pichopa. Because Aborokina Bacharani, Gaani intellectuals, Yaidana for over it. Hana for an over it. Anazaka Bugiabo. Moya Namaga Aboroka Dumo Porufu, Aboromatono Kazinga. No. Ako. If I'm not a France, Ledungan, Baranazaka. This is what remember, today I can Batasinite. Now 100,000 for us to stop talking about educate Yazan. I challenge my friend Nigeria the Canberani or play Paritimia Malfadua Piper, but I say no, I can't. Because that means I betray the future of my generation. No generation Nikkei. So this is the little bit America Shenon who sacrifice animal Chipagani ringara Choporoni. Tamwan. In addition, Kuchugu Pare, me a point kina howe monating it here. Miadaka ade kutiningame. Gini we do lenjanika fighting batunga power gidule. Guwe lenjanika fight hero goyo. Anizekia podcast. YouTube do lenga free. Omandonika broadcast wo gidule. Tinga free mu broadcast. Rogo English, rogo Arabic, rogo Paz, and rogo iyo gurutani go gukamo prefer. The reason being that is tunga hewa gudulere maybe point kina mon kapehe nika nunga viral, okay? And then ochin kan nunga viral le then chicken tuna alert dungwa aboro. And that is gulenga gu weapon do berani.
bundu berani talaga go gwa fugoro ni saha na no boro na gbari no kino boro ku South Sudan yo tigidunga ni limikina send so ono mo eno dunduko ana face okuna eno ni pele ani face dungwa challenge a burkina okini offer mana fulani ani kisigene kusayo kimbo fugo why just because of wapana pekaha they are not settled with it ya cha undongo yote barguya danga ani suguki doli ran besi niniye nikita pekina pa muku mo kyo ki maeda kwali tingane te ani doa kani du na gupangame anada kanya kasachirani wokweno ni pehere nya kasachirani du kazaka banjirani kura burkina eno ngogini pazatu du na isaya ikiru ha kigihe bargupamya nya kasahangame Pamela kapehe in addition kuchoma mera kanasa kata ade kuchini masia azande ani zeki bangirani kasana chirani ngam dodu ngakane bakale enemy usama chana lufrana banando ngona azande dodu ngakane bakale enemy anu ngopangame afilani dule nade kamangarani zile but the big enemy and moino dodu nga the big enemy kani folunga chokuzile ya we know who's the big enemy nada kanisa iparani nada kajagani sende ani zeki berana azande ya tamba energy uli bakumba energy gupa minada kamanga ha nga topic ha koyo sanadia 3 minutes be minaida aniye shigu 3 minutes ile then anakini fursa foro no wa boronika join chiponi oni fugoni input Richard Malesh ya mwegu linki la manga sunyete ono tima manga sunye fweneri wande mieno jini batunga phone du bero teketi dunga iPhone du bero mukopi he kize kisafari kipesteyo keti dunga Android no safari ya manga sunye Google Chrome okay tinala muzeki Google Chrome kane iPhone Android mukipesti gu linki le yo timanji sunye nam. And then allow your microphone, your camera, because asasa na yakina cha sanaro nani kama allow nga haya cha manga sunjete. So muke ngame kasidunga chana sanaro chipa ga camera, then kama aida ngaya, then gukura wakurale cha manga sunjete. So just follow nga kina gu instruction kuna manji hele. Google Chrome na manga sunjete. So mukuru che kamu yeme birobi, and then I will add you to the show. So we bakumba mu notinga wa pale Sunday 3 minutes beshi and kita finalize mo can take over. We bakumba Mongala Joseph Gaani ilishina jakina nenge Mbiko Joyce Gibson Ozia Sale no grondunko ye anajoroni kugume LTS singo goni we ana dunga tirani kupatinira ganze ngudunu kona kuro urukani pehe froni kasa kogwa pane biparani nga pazande programu alimbisa pai manjana gukuraki no yemba nga weekly edition go shua na mangala ganze ngudunu ko nga Gaani no more timetable limbisa programu kina yemba limonga Gaani ringara wo gudwaleme ani yena go program wa Gaani ringara ana flat popogwa pana manga vuru South Sudan anga kina rogo lingara azan nsana gate no guna manga na bodu nuko program kina berana nenga uru perengo yame aninga azan de wara kireki aboro jile kino ho ana papechu kurasa ana da kuchi paiki ni show rusa ani ke ka pekina boro zanderengo mitanjira ku bangiro yo ni perengo mutanjira ku bangiro yo ni perengo fare anedwa na aluni wa LTS ka jogwa zane ne brand Central Africa yo anakinyo mroni koyo oguro ne brand South Sudan yo oguro ne brand Congo yo no ogwali ngalo dunduko ona agbanda karogo abroad yo Uganda yo abroad Kenya yo
tingo kulapa hoi abroad kulabo na beranga abroad ngaki na Australia Canada abroad ngaki na Uganda abroad ngaki na Sudan Egypto ogulone brane Egypto yo ba wena sene front bulia ba kumba gelebe shinga 1 minute wata do less than 1 minute azande guyangara pamia da ne frach paha batafuga ne agino ye kafuga ya comments nga guvura nga ga jilingala dumirago nga Amerika le Israel na gunga Iran chinga sensitive topic gupaya ani yetini nani ndu hedulere gupapara zejino jivulale amangarogo azande kinanyo ani balinga payo alingala na asadaka nuka kusege ya bororogo gwa alingala lengba miraweyo onijinga pa South Sudani nga tindu kikushiga haboro watadu ina franga chipapomaka kusaboro jivula na mangale ogwa president ogwa bazogo mboyo ni wawo oga bogura upai bimi echipopo yonga idunduko onga oguyo na fura yanje ngate Salva Kiir dude gbogu yo fura Salva Kiir yame upai na mangale kwa runa Israeli na Amerika kuti Iran wala gogini miki bi mapu ina be mapu ngaga Iran na Juba ejame gu distance ruda gbanga 2000 nada kanye gu bunu ngaga Iran ke zumu etidada zumbe miki ame wallahi South Sudan yanga sabu jene berantani kintona ka frach po yeki apa wogure ani yena ani tipa ani frach po ngutuko kubale no timi mi afranga nga mi naruna egrete jimitiminga pogwa zande kadugo gwa ringalari gumane kinom du Israeli mi esejika yamba ko mi yombuko gwa mi esejika yamba kale mega ko namba ndwat mi nongo menabera ku menenga ogwa zande du yo Gaani abazogo oguronga members of parliament on balinga poyo ya wokura honorables na aboromobuli ma na poga ya aboro tingo gusana kemi fuheni Tama bagura na tama ifroni na borondunko chipa yipai another ka fresh papa ngutu kore yes fela ni livrana manga ore chimba ngani ni gina panasa because baha na fresh papa na ngaza chipana sono kando kumbatayo kana setting ko sumo basic afolo kina kwa pa ne bipachirania ani ni gina panaisa within the country globally rogodungo apa bimbi ko chilika sawo mutona ka kambaka da chiro wamun ka jasi chiro ko chiraka chuma ya pa manga ngo gine gifrana manga orele ani na baran ko ne feel the pain especially rogo panga ga jazz wale jazz me aja panga jazz da juba ya wale na $3 rokura arago USA $5 a gallon farani na chima bila $3 so nego panga me in the next couple of weeks kachinyango guvra chini kandi na kumbata trust me zegino no bodunko nika feel pain ngaga aboratanga bolete ringara wa Cuba wale Arabia hona tate karabate chima tona ka affect ura dunga ringara so nego panga kusana sana na abale na ngaza givorare wa chama nga wale wocheye wale damana te wachini maybe chinika nye chinipozo for the next 6 months or 1 year wachinika affect rani inapacha dani barelipa pale chini kupamilika plefroni frani na barandu especially wa borodu zandeyo wenele boy givorare nitona chini gumo nina dipende kina kusunge ngaga mkuma wala white collar job lebo dule chanda musiki libera gigana
aborono boye dunduko abondo kasoko bino gudu amapenga me vrango ni manante ni mananga komo rego dule ambila tontana gana dule mai matona wale ummo nada ka survive dundu situation ne chini kando ngasa abondo kasoko bino giga kanya munaraka juba yo wala sunye bero to kwa pale rego dule uri handu bero muka kando kasoko bino wala agomera kana muyumbu yeki pengame kumba chitaro kumabamu mareka sopo bino roga aboro sopo bino giga na bimiko kani sopo bino kino na gane ali koperani yesu kongoli ko jorane jorogo kurasa denga gada wate agwa pale lakini liko kidwado no mo ino mene nga hodu ligoni dunga kazama ngate dunga bonani hemene ngai potroni kini bia nutrition so chingo kwa advise make fetch pa situation na mangare dunga na ino mwai fa halon chinikanti so the only thing kani mwengi wa community mbali ama vusende fulani giga abondo kasoko bino chinga very important and kemi michimi awale imatona ka degi gibino minakira manakira ina soko bino fare so abondo kasoko bino that's a very important message meka kida from ina borondo then we are pa minika pehe chipagi pale givurale it is beyond our capacity anga ne anika sumo kintana ka fuko option chopa gure ka ambesa na gusale America na Iran ini gimpaya manga ana moino groni gimo primo kingi wide the world history wangi pale china manga kan sunga ne ka fresh papate bunduke ya kumbara ema kura walenga very aggressive amufura wanga me ma support go yote ni kisogo gari go kimo ya pane oborundu ko nko ega very very aggressive na especially chipa kupana mo ni grogonga resa nga America kwa sana kwa alliance NATO kisina na amionongo kote so kwa walenga very desperate so probably nika penga me dunga pa hapa ne fresh party and lastly zandeki na era ndio mkonga sebiti me afra kwa nako menos or kwa hafle wandu ko mean I think 1999 kwa tijere kibachiko kuderani yanku kinaye kwa me afra na kunya afra situation inga sab lakini so far apawene nga minani hani au bapa bezo panama ngame ogwa bezi nga kwa panga ka sekre ima pefra nga hapo bataka pachini no bonduko America na Israel na bombardwa ara kwa so ini babomo ngule kenya wanaraka mbijimo sina affect abo affect but amnaraka raka wena so limo konga sebiti tamuko so yeah amba chino kwa mega pet Marcia. Yeah, I think grupa bese mina da ka pehenga bakare he eno kuma nyasa ngame anize kibanjirani and then na kura pabele na mangarani nga sometimes mi apenga bara nga gbagbana pangane te anita mo banjirani kutimboli kinini gupaya na ngame apake na mbali ya bandarani orogoyo kura apake na ho kana mbunga mfuko ngaki na kozo numbo tunyo ke kama ngafurani mina pewo bambiko gupanga me dungu apa ana chedo gupanga ani sojima ha ana mbwe kina konga kani furanga chipupa haya imbwe kina kubemboli na hoka donto sinunga 3 minutes chance so yeah so mina ya sahame kini kwa follow sorry papa jingi soro and mweno ngambo go and munandu basunjeyo yeah so chidungo gupado ho gipare chi duniza kabangilse fulani and then gu politics duda bacha America na Israeli chinga very serious and chinandu kana kuchugu pointing ye use nuclear weapon use kachandu kana gudule bomko Iran maseretene ka kisogu inangaga Hormuz do 20% or 30% ngaga oil yang bahana chan ahandung baha kurogo arago do Middle East na kurarago dunduko so kunene ni pehere chimat naka affect Iran immediately and then Australia no reserve berani ka jalan probably maybe for 30 days and then ka chandu beyond gure then anakat naka safa rogo pa ngame pajazi and then kalas situation kitu nakandunga out of control so chidungo guri padu ho
ani duna ma banglise tipo kasogi mago gini pana ye sarani na gini apango gudu dagbachirani ana fra papa kani ongo ngaya ana fra dagbachirani kini nyeka sirani kini furaru gute dagbachirani tipo pangwatu ngo po gudu le chidu ni kasogo pangame mo bota sigu information na dungaro chini ka bata sawuli namu chini ka bata sagu borongo guni ne na gini pokani manji heya so pangame ani reki wa borosa kumbata tamba Molina John tambaye ka general rogo TikTok wuri ba kuma ne Rwanda gare bodule mon matna jana ni mare ka analyze tambaye Bakai tambahe kajar dan not mengapa na straight to what I don't know menji points to make a fast part to the not na go by Roger Gisena who is our real enemy the not gun board kare ni ma friend number time bradungwe Pagua Panu Mungi during the liberation struggle. We had it after a nice and CPA 2005. Musar ni Raja ni Mengene. Swing is a Mangisim. Now, I am a question in the Raja ni Mengere. I do not Ghana carry news. So, I I'm Bunga Nagongate. Wa nalis mengene bon yuko azaka bangirani an zaka bangirani na azande kazinga ka bangirani bokaya yuko anya awaye na azande ye bangirani na an believe ke accept nga me ye me kuse rek macha Gaani enemy agmane ngo wa ana zingi 2005 ana zibe Gaani akari ya sa jana kusena kwa bro izinga ha wa ya mazinga kaja bege ya kare liyo sa ani yana hopanga SPLM oye watu Gaani role SPLM isnemu ye frani karani amma bangirani nduko ani na azande real census mangyara me anadori na mawai unanga Gaani ni leadership Gaani alita si chongo uko ine almulirano wale so SPLM iya kupaya SPLM agumbaha andunga SPLM kama anwere ya zingi na ke point ye na ke na challenges kapanda tio da kule yoks singi go na malengo bubli ina me program ngawe anwere watadu reake watadu IO no Gaani real enemy nje kupaya ani nako go apa du gungo gaguma ngane ini ibu tatsre adwan feo ko de achieve ya plans kimbrani in darkness agmane ngo kareka dunga naga ko IO ya jagmane kya mama be kusumurani kana afranga burewete reakudu nga big problem awale uru jemi ga pa
ya mang apana bon ko ka destroy anwere ka destroy IO anza kibangirani kani yanga IO na fight leo wars pagayo interest ya antigan wadu gan interesting ana sira kula sira otan za masra sukura arebo chuvro IO bamko inga the main challenge or main challenger are for SPLM ka IO ni adunga ya kana afrangate wa example niko fulani na bonu ko papa kana afrangate akumbodu na ngomage plan mo challenge du berbenglia wale sanga IO inas da chona omenko ka distant any ngatunga any parties any state to IO side spy finish then yesterday IO arme ana franga bullet Gaani aparanga ana azindi neyo kijibya kwarani rani yarme wali kanya anakumbuja ana aparanga na bana makna bana iwali ero boy si wali dumo yoni the name another ero boys kana insani pagani interest wa ye pana ana problem bunko gani weakness in gafara na mara na position fulani akuna gakoyo fulani kuna gakoyo fulani kuna galileo wo ya parakarani na azande watado ero boys in finishirani so unyang sana afasa pare anze kibengrani anze kibengrani kan sunguna kino pa nga SPLM oye anduroga pa nduko omobiole ignargo IO ignargo other parties Bonhon afra no anaja namanga pa manga kuroge ya state yo mbele kuroge pa namanga kurumbeke muzurumbeke na de tonji warap apa namanga but ya frangas papat mat wade ngani ngana faso paha kazaka bengrani kan imingosani chipakura boroya Brandrogo, SPLM, IG, IO, and other political parties, and not just the Batsani, and I communicated the Batsani, and I for the Batsani, and Nikisani. Council of Nagorani or Nisania. No becoming my frowning Azande, and Zik Bengrani, and Zingrame. Bakatambahe. Wuli bakumba furani munaine nga bakumba na fura kikindo kini wo ogwangbali ni naida kabita ndu kikindo amikitona gboroka ni sanagara wo wuli bakumba nta fura kini ndu tuleyo bakal tamba ene Rwanda ani do aduna ngarago oma jagare goni adunda gbarani Gaani First Lady Mama Mary Fozia kinane ne pirani anajara kugume nanamu Richard Malesh chwe kenyame ulinkile cheundungo karemete da kwane azande animeye kuchijigido Gaani sakapai onu bupai frani ukura arago anzengu kino ho ono ebingora na anike na show ya ono anika asada na omenani dunduko chipaka chigaji wele ane ka fada hakini peke Gaani a pai ngogu na biparani raga anzengu dunduko
Oguroni na sana henga chimanjuwa mindu kwa elches yomi bioron ton nga live alamete bakal tamba in front oni duo ku njinga abora azoge ya je tikitambi da kanye son kini yena azber kukura njinga koni mbungarania ana songo da tirani na chipogu yenga da pai ani flat pa ne bipogu afranandu oni estedi oguroni nina afrana mbari kuniji fugoroni bona afrana ko de gbeji orule rogoni akara fumbari on pef konga anaidas deleda ipai Emmanuel Jaroja ne penga jivrale tima fuli umenani mbanga ka flat po bote mumko ja hano usually Facebook ja pale ranga kine jabol rogo TikTok none minada ka jidanga TikTok kya pai felewe AI summary wo summary ya wale ya tina yan TikTok na kya pai fo gwa borona woche I understand gini pai na mang ana papers and on jogu pai TikTok AI na kya non ya me discussing American and Iranian politics. Ask a question. Ona anafra ropazande. Gulenga gukura pai AI ni kenon. Gukura ha nga playing soccer apai rogo LTS and discussing strategy. Share your tips. Eja bore jenga AI le. Tinga gubolisi mape guhenwa ikimai no ho chido no pasinga an frana eriso bia muma mute tiro Sorry, me do need mute ko bonko ko background. Yeah, so molka gunde shaboro azande ka AI gunde shingoronia yani batu pamela ka pay afroni nyame fara nino AI mada ana use AI egirule na kon gunenga use AI honestly dike ino wachama ngasunge na wachama kamo bode sichiro behe omiko konusunga onuka gunde behe trust me ona manga party. So AI chimamba but chinga very dangerous and doing very careful nani. So you wapanga me especially for owaborona no ka sesenga kuroyo nasere kwa kuroyo rogo social media ogoroni ne ako minazoroni kanya muni pachironga muna manga pogure mutona ka change bena sugubole mai mungi apa Mbiko maya wale ngana kupanga muna ya wa musenge filani gibombu ni ajanga ate as soon ga phone pachiro mukuru kapeko kwa pai especially award sikina mo using imoboro immediately AI na catch up ki interpret language le for regardless of what Kenya pazande wana biha example dole ana afro pazande ani chima mang interpretation frani yawe ikushi pazande kwa pana flash kwa so only dunga careful na AI baru pamba AI fare chini ngame agwa beta aboro na gashi ni na lagbatrani ina gwisani karafani chida wala genisi because ke banka account and ke no kama mara rogo weliye go ke amarani weliye go ke yi kampani so shago pai kan go na be AI ya but I'm doing very careful mani ku use AI No, gwapanga ga propaganda gwapaka na na bari ka ke pai na ka pe zile chimo kwaro ogroni ne on doing very careful here because ule bore mayasa ale wonga propaganda mayasa ona pekinaren sinamanga korapaki na dumo ani ya wogupana kuruni gurogonga bibi makpi bibi minarifa kuti bali inalingalanga ga Israel bamuko kamtata tuna kaya mbali mo Israel dedede ikituna ka follow gini podu mapeyo so tidungo gupa mbatunga bogura na pele so pa ya kuru last week nga bibi tapane niga ko nikine minaya bibi Netanyahu so bibi makpi so likapa kikuru na baha gupa mainga felan
journalist kina ho na broadcast live your bomba chini, and then kukuni ka biko on the background kukuni ka yugo kini yame you know baby gudu yore baira ina giringarare kudu nandure. So I abro ina ku paje wala bro ku mbinyo ikini detect gu inane kini jigu location ne within 10 minutes ikiki bomb. So chidu na imitame konga tame bibi ubombole du na imitame ko. So wakakwa adu hon na wakenya ko du na du rogo ba tame ka du rogole kasi do adu ne ngame kumaki. So aborokit na kanunga ogwa video na akura ogwa pare. So aborokit na ka use AI ka investigate hebamko AI kurare gochina perenga pe kurare gochinga but a technique maeda chi perengo foro ulia inakina honga kasudunga mu download kuro ga phone technique customization na govo abo kwa ogrodunga interest jipoka use AI chipoke no hale lengo dwala lengo nganite abo kina kuro yembanga iskuto SKOTO Scuto app. Ma download koro ga phone ya video muni bihe. Wagi example mana pele ga bibile. Munaja haki pesero go abole chicken afra whether it's true or not. So that's how inika you go for ngame ina gi percentage dure nga copied gidure wale so kasidunga anything ma muna manipulate henga gu picture kini kamanga ha china ka pape for ngame gwene Gupati kama ngaforo. And by the way, simple nada kape from, especially for Ghana boroni na pekaze le chipaporo vurugani community ngagaza gipana do batana kama nanaka ke pa bomboro pa kini zangasanya ne minaja habese ki copy ki mai koroga AI ki kushigana bode limoro na apollo bodu. Yes. Yep. So big now. Yeah, so gwa warga bora na ke kambatano kini pose gu news le kuru na manga wale kana jubayo breaking news kuru none jipare na manga wale munaja besi ki limishe krogo AI ki ma detect wali do ni ke hani gina ba ini ke rogo no limo guboro ni ke ki kushigania contacts na bodunduko. So tima reduce na ka reduce ogwa pana amanga mbatano gaga misinformation but tie kindi sinandu kindi bambuka imeno gupangame dungwa bora accessing ogwa hene kurani yote bara gupa mia bera kamanga hangame menikaza ka channel kati dunga iya pane yengogu pa boro dunga suspicious nani mina kama ya hako yo ka dungame AI detect hangame rengo nganite then I will stamp it nga fake news kimwe he tipoko pangame kati ndunga kumbataye ya bara ogwane na direct bota bani tipoko pangame boro sungu kamanga Na ukurapani kama nga hangame wa mase apele iyo gumo inika kepa chili mono bobole apa wapanga ga defamation of wapale anika njera rogo wene ngai. So please don't be afraid to contact us. Kampanga boro kepa kisengero moino dodunga nite mkijinga frani. We'll find you the person. Okay. Bakare nambwa he menede ke jigi soho dungu a request gudu ho abora kidaha ka limo LTS asasana he kinanyo chedo onfu akaraga paichpa kamuyanga me wobogura na mainono mafidaya chipamifu akaraga pai LTS nika approve kemi vule inono kama afa akaraga pai ya approve ngarota kina jipa ya na pale AI kina berani na instruction nga gubora fo akaraga pai chipagani asasana nya he delete gani request mbatafu miyeke bihe nga mimeno jibore ka approve ro ina Gaani assistant na manga sunye ho adungen ani LTS ani ya na ma delete ga request ani umbashi patrani kini fukaraga pach popogwa sasana he ngogu do LTS ani popogwa zande na de kalimo LTS aboro kino na de ka kalimo LTS ngo wuli awro
Bamka borogunde azande ni kelene de keno gini apaidwa na sakaha. Borolen be kanduki ni create account na limo zande ono zande ngenite. Chidu ogwasasa na ha na afwere. Chidu na shaka Williambia dagba mapunga na uliba kumanga Samson Masena manga yenye sungi ogulone inongo ya kunanjera kuliga ni department nga technology gupayo no bingwa comments tini na senga herogo LTS ya AI kina berani muni ke comment na senga herogo chaza iringate AI nika forward ye rogo kwa Gaani makta gra walenga ana traini ana reprogram AI bana kuragba mwaika AI ni pepa zande kale gbadwa berane ane kamunga show ya AI kisungu ane kamunga show fran Samson Mashana Yeah. I tried it last time. Kachepa rogo pazande ti manyingo ho. Yeah, there's a progress. Chimamanga, kanyo be here YouTube yo fake na borone ka gido news munene nga borongeni te basi sura borodule anina afugoni nti basi chimatono kamanga so. Yeah. Ogwa pale do ana sada kama ka develop he LTS ane du Gaani bakumba Gaani barutili vuranga ga technology nga Samson Masia anu musalani rogoyo bambiko kinabora angani ngaza na Gaani uli bakumba nga Clement bayimi apehe da hwana denile gubia mini ya muketia katambata minaida mutona nga titona kuchijigi doho gumo ka gbari nga kadogbere ya muna woga tikini lile nivulo ikyo minawa wotini oguroni ata njenga tiketi ya weli dudu jipumboleni jini state Melbourne azande ku Australia konyo na pazen fugani kindo ya konyo na pazen fazande nga azande Australia nate azande lize ino gumodu Canada ye wadoli bakumaki nana minatona basi muketi tiketi iko accommodation sikina garani no minatona na Australia bogura ali makagbali America no kanduku Melbourne ono mukidu kina pasone aworo wori dumuni duni kama dwaya mbini duyo ipengo gule nangbate okwaza ndo Australia yo matagatanga tiketi temu na plani kinji mindu ke mindunga ya minozungo ziroro shinombolio mununga andu katumbo shiri maza na munuka koda chiro kucha kwaro katumbo shiri molani ngaza ndo Australia minika watching news nga go Australia mineleke bisuroroni suroronika pioronika kurayo ketidungo njanja wande na smile wogu boro na magata ga ko ticket awara boro na ma decide kandu wali dudu moniro populaza jino anindu ajene dunduko ku Australia ba perengo mena pekina lengo timi froni upai na manga ku Australia yole ani jenero go biayo uri bakumba da hanika bitran ni balewe aganda Amerikama fogo zande ga Australia yo pasongo de sinoria namba kala tumbo rogu papara ga Australia Ujazanda kindo katarangaya Ujazanda palanga palakanangaya Ujazanda kindo katarangaya sio mwenye volume mtori kwa Ujazanda kindo katarangaya Ujazanda palanga palakanangaya Azanda saranda gazanda kindo katarangaya Azanda saranda gani kindo katarangaya Gani kwa kindo atarabali kindo katarangaya
Kani badi ko ato badi kitoka nirangaya. Kani paya kita dea sasa kani rangaya. Ngoja alimushikana na kusanya. Azanda mele koni yosina azanda kani mungaya. Azanda kasi yosina azanda kani mungaya. Uyazanda kazanda kindoka tirangaya. Uyazanda paranga parangane rangaya. Uyazanda kazanda kindoka tirangaya. Uyazanda paranga parangane rangaya. Uyazanda kazanda kindoka tirangaya. Uyazanda paranga parangane rangaya. Sinore sinakupa sinazanda kebe mungata. Sinani kani mungaya. Sinore sinatita sinazanda kebe mungata. Akamana no kurungu sinazanda kebe mungata. Kwenunga no kuku sinazanda kebe mungata. Angara na kaka sinazanda kebe mungata. Uzaga uzaga munari kwenunga sinanya. Uyazanda kazanda kindoka tirangaya. Uyazanda paranga parangane rangaya. Uyazanda kazanda kindoka tirangaya. Uyazanda paranga parangane rangaya. Uyazanda kazanda kindoka tirangaya. Uyazanda paranga parangane rangaya. Azanda principal uyazanda kane rangaya. Azanda delete uyazanda kane rangaya. Azanda sadne uyazanda kane rangaya. Azanda tasmania uyazanda kane rangaya. Abulali manja uyazanda kane parangaya. Abulali manja uyazanda kane parangaya. Azanda mere kangati nazanda ane tukina sa. Azanda suwala ngati nazanda ane tukina sa. Azanda kamo ngati nazanda ane tuasa. Azanda erisa ngati nazanda ane tuasa. Azanda sasudani ngati nazanda ane tukina sa. Azanda irofu ngati nazanda ane tukina sa. Gopai manyi azande nice another. Chimasa. Okay. Azande Umbroya animation in Canada, so that's gonna be each other. Only our Canada, our UK. Umbroya to brother Paul. Ani kama ngakapa ku UK yo. Okay. Urenga gubombo ikono kama ngakono ti ani ame tena katuna chirame jiwe biata nakadunga Good Friday abron anakatuna na workshop na ka frach pagini apa ngaga azande pagani culture kwa pale guru rene kadu chipa workshop, and then the next day che bombo iko kine ka manga kana bro bando kine benaj bioru, and then apana kadu yo abro dungu abro ne kaye roga states in boy dunduko, and yeah, so tidungo gupana kamanga by the way gupana manga so
So ka eno ko do yo chang bang batch po pangame ani do nga live rogo LTS. So but of course me minika do yo so me mo book ticket so I'll minika da yo on Thursday minika da yo. Kemi Jimishe Menambuji minga surprise. Da ho mina da ani jigishigani show areme na comment be Gibson Ozia Sale onumbata fu mi gijihe bakal tambwa he chpajo go nilegbo gurago nzengu neye anika manga show anika host gwa zande na organize gipumbo go Australia yole tipa iye ani jingo guvenne mpaka da pai dubeyo ana doubting yote aninga confident nga yeni kama nga vene sunje ngo gunika yuna powo shiro kuchili mazande wogwina manga ambata oni yera gonzengu anika host yo ipeke guvena pai ngogu ina mpaka jihe workshop ona jen ina topics du ina pai du gumoni naida ka ha mwini wali gutopiki mbalia tenga kamutaji antinika tumbaro kwali chidu nika du patukushori Mary for Zenaya, great topic. Thank you all. Paul Tombora, this is democracy and freedom. Azande oye Gibson Ozia Sale gako yangada comment ngaga Gibson Ozia Sale nanya. I applaud the ideas brought by you for this forum. Bogura, Roja, Masia, and Wande to enlighten the Azande on the current evolving situation. Bakale tambwa he ulibakumba. Da hanike bitiran munada ka pepa. Mereka mana wadura ni nurure. Wanya kalau menye mereka kunkuji di sambayana ni wadura nga. Naga sabakale tamba he fu community nga meridi. Mungu kuposiro na paze ne ye frani watar kulirane tumbro yo abur meridi ne go frani go manga payo nga kodatise nga meme pa singa bakle buko fare kebie meridi oye meridi community oye bakle tamba he pa goni yakasa ne yugo pa frani ani wiki pa behe se gul pa America konkul denani tamba he. Okay. Daho anike bitrani ni belewa zande mi duni njebo kura goni ba perengo Emmanuel Rojarojo groni nungo ko ya kunanjera kuli broadcasting. Ani yeka broadcasting kubonanjera kuli department le dunga Roja. Samson chigako nanjera kuli atali. Kanja technology dunga atali menongo atali nge link. Then Gaani uli bakumba nga enere wanda tenga Gaani uli bakumba wogona jenga uli bakumba. Okay, na anke bisani bale. Bye bye.